ya bɔ bia afi na ya perform ya ba na ya ba bibi nti ya pese sese no aba be kana sentiawa de o pese isa onye na isa nso ayi ano na fe yi atuyi na sundwe aba awade ne de wote se yesi agu mfie be yi asi se nneema bi ewo aba kire se oni isa wo ajapade asi se wo che no de de ma na okon de ene ni unity afi wo ni ro na ye di atuyi enti mame aba finally the office isa oye me dem ko don ban say e dai no me ni see dan to oncho dan to fama cha fama ne ena ja ma me ja me juma won kan aba se me nya juma nya ye dan so o ma me sika na me fa ni me juma eno ara ntina e dai no ye bi say ba cha ba ko asase ye manya ba cha ko hini bi wona hono ja asase ma but ma mu ni Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma Nsem na yet to me gatina all day. Akoma Nsem na yet to me gatina. When dinner won't crack out. papa na di na so o je no di na bo ah no adi ada se what the man then ada on change di fa mamu di the time say o see ni dan no no say no compound na wo chire be kase and no no yes sabe a o try say boys here 5 obi an si wo no mo a chire ho no na mfa it's a hono cars as a car a hono car o kasa a hono car papa no e proto ne mo ne dan no person wo ono le di no wo ono Elisa wasumo Jamie no Nsem kan say na na wasu abase odo wo yapade jim na fa le dia na fi o ma no san ba ya mo ye ja wa ne me ntwempra na wo twe le duma no eno so maniska na on san fa ko ye duma o se say masa dan no die plot no de mine no de che MMA 5 no de mine oba bi anka ho oba bi anka sase no anka dan no MMA no ye ye enafo ana de mine ye si ya de oba bi anka ho obia ne yere kan tu si wie boy ba ko wie no ne yere betine ana musu wie na musu me ne me ma ana ne ti ade ana wo de ba ya wo so no male na sase sa wo me male ko ye ya no timbi no until no they see that the mosso e do the mosso na we bu ye kra it's that man we see to them o kase the mosso a obo no one no more na fresh of man na mosso and so what they do tinti na what they do tinti na what you support $1 million. I want to time. Me, change your house. And you will do. Me, on the offer that we can't so yet pan you be o de dan man me be man offer so adanti no kunu de obra o ye na adanti a adanti na wo pe dan ba so the offer me feel cry no me ba me catch say adanti na me ba te yen kan ba ko nsi ye kasa no wo kan yina nyoma mienu na wo kan ye ba ko e dan ene ba ko so we say omo we say because omo worry e sisi ano e dan no bisa so de amount na maso de ama 1 ya recording 2 ye ya be boka ta to so na obi asan se isa se fadan no eno ekogu ana papa me boa yes good nti pese isa san si so se efiru akumam ana wano keke ana obi na ehye wo se fadan no ma no obi ahye me
Now, just one move. It's a woman future. It is a woman going to be done. Maybe they are buying it from Akoma. I'll say. What's our man buy here? Mamma, tonight. Wabra Munise. Our little boy, my boy, our little children, no little children. And I'm some man buy, not knowing, say, oh, you know, and the one who's so Maniscano from Voyage. When you be near the Diana Bema Polska, a woman would have shared no amount of batch of money. While I'm here, I'm going to drink for you now. So, I'm sorry to check any. I'm the guy that may marry university. When you feel the better, because that's pocket on the other one. Never will be a name, make no one when you're going to one. You didn't hear him. He said that we were Australians and Juma. No one will know that they are shop. I was what can I say? I minimum because I mean, not thousands of months of money to and the bench I am pitching Patra Pat Muamoshay, TV or near TV, Muamoshay, Sacrum TV, Muamoshay, Rabbi 1 TV, Akoma FM 87.9 FM, YouTube Akoma 879. And I think so a yet TikTok no na ya mama hapa ni ya mama kwaba senya nkopo wada romance nei wade yakọ sign the and ababedru dwo de yasundwe mu memene dan kwasi ada pe ne dantemo na nso so se yakọ hospitals awudo mu na wo mu abun nkonta e de akira nipa afri mu won mo meprepra won mo adidem won mo de oxygen esi won so awonua ka wudu tiribesi foma da nyame ase mpo de asie bia no enka wo beda nyankopon ase enye ni demu enye bra wasum adwo enye bra wate asemde enkoa na beda nyame ase na emom no ewo yawo ni ani bremu ni nyina wose woda nyame ase sede menua akua koko oye no just oye inspiration ankasa obi asam kasese ya to no na to ye nyina enso na ode aseda menyame eno na ma me hunu se oh ampani apa menua eyo kristoni ampa se wo bakan be ma fe efri mu nanso ni nyina mu no akua koko da so de nyame ase wan na beye edrum rese no afen wo bi bebo nyame sobo erade na dan papa dai we hunu ana edade mienu ya fa ba kuja chese wo betwa nyame mpoa na ni beba no so no akoka ne yenka enso we die wakana no atum de okanyina na se erade medawase enu nti ba bia wo nsu wo bia no de make cho se de ato wo nyina no fa aseda manyame sanse onu ne nim ne ye ena oye
ede emanema kame ho e mako se wie akoma mu nsem dwumade no magye adwa menem apamfo Pastor Julius Wodo sanso ena evangelist Samuel Mensanso ha ena na Nairen so ewa ha Ishmael Haywood ebo mi chidom ene adonten se me producer sanso ena menua bema na na yaw ene wodi yenko Facebook live channel so mame se Rocket Clinic Limited wamu maso yasini bia yede stories no Abraham no pure natural health and afensu grow fine and ye one mo do se pa wamu nyina ka ho binti ene ne yede eba medin ede mako share ewo ba bia wo hwe ne bia ema yen yenko na menim nua ba bi enkodi nkomo ba pam wa ha 87.9 Debi mempa vem no na dwada memu ha na pom te sen within Regina Frempong efe hina bae Tema. Hey, to. Tema to. Ena de bae. Eni no ni brewom. Eni no ani asoja. Ayesa ko bre no. Aha, eni mane nko ani ehunu se wani asoja na se nsoja. E di asem. Pacho Maa Akos. Me say first na me tipoko ase. Na me share ablante bi e frɛ no kwasi poku. Enti me share no na me tonsa. Ti nani bla na menem no nti ni bla no ya obeton so nti obi ewu na ye no simi store na nim pe ti me hu ana omu sila omu dos mu ye 5 ni bla ne count me de ni bla no kwa na menem no nti me de meja ma ye pepe soup bia me di simi san me ton na guess na me ni omu ton san no so omu so hwe omu de nti mi fa no ha me fa ha no na ni kwasi poku no oru abai mu ho anani bo menimpe no hu se Nigeria na ohwehwe ne no ono ne mia na me si sa yo mate na ofa na ohwe me se onya botami to ma ade to onya botana me to ade na odi koye ojimi no ma e wo me kwala no ho na okoye enti ofrefrem na ha me na me di ko ne bra ho ko bisa se onua se odi aware so ato manim so be ware se oye be ma oni obati oni betimi na natana osi okwasi poku die oni problem bia na oni yire me ni ntra enkosi ho a nti bebi a me ko prayers na me ne ekọ ho na me de ne kwashi abla osofo no loke ni se mi mama wotu ema awale na anye yie nti mi trans se me hwe nya me nim wayi apepepe na kwasi poku di bla ma ya di ba ma kwa nti mi ne kwachia osofo no bebi a me ko pray no si o onu kwa ohwe nana mutu obe osofo nti yamo mpaye ti osofo no kasa neja afede mi di madwi ma no ene ho ne me bonkomo no ye adwuma wo ye ni company ye adwuma bi wo seka nti ho no wo ti ho ana ofre me na me ne kasa na start nti se no ka ni problem chiam si o ene die me hia na wo ska ka me ne bedi ti de bi ti bri anya kupon ne be problem be no ka se opa kire se adwuma no akasa won sa na adwuma no ye mpaboa but osinia memu aye din kaka sikasem na me see you nya me beye enti me ne gusu kakra ka ye gusu ye nanti mitimi nua aduane every pokwase ekọ circle me de guys na me de Akoma no tom ne dun so no so ba me ho na opa che se me ntu wa hide wo kolego no nti me ya me mra na me see you medjuma no ene enu ho wa ti se be ya de a dana mimi wom no eye singing room emuso ba mi niko amasase mi ana mi siye mi ni omuko kan be preni atwem na eche ma wo na oye mi ho ade a na yatena no see you ti egusu ye keka ye wo sana nyi se bebe mu e no see se ade a na mi bua no ko ye mi ho ade mi bua ne sesen mi bua ne sikase na mi see you mate enti opa no na mi jilo biom first na mi jilo wa dishiman by my jaji eno oba mi si oba hia mi jilo ti mi ji no kokro mi sa o mi koji manu ne fa obetua loke mpaboa no obeye bi wo mi ho oye ni fa di oye kra ye di odi ko ware da so wo ese ye kuma se paboye oye ni kama na amafo se onye na ma obetu amafo betu mi skura metobi aton asi yo minim se mi kunu de okita sa na ejuma ena mikoji loan man wa de shima 50 million interest 8 months be interest near 50 million na me this can be share ni sa me buy na ka kire me se o
me yi bi na fa na me si low sika de enye ne sa enti me de me hwe se obeti ebi mama se oba jiwudie na fa koto ne ma no sika no me hu 3 days na me say friends progress me nte hwe no si o odi sika na ko sen ni bra wa bloche so fa toka ma no na me say low sika ye di toka sa ne ye kan ye ho no na tokwa ne start ye mininu gidigide nya na me so nko fa sika ne breme na me fa nkotu me fa kwa adishima ho na me fa musika Akoma FM obetua edu busumi obetua afedi busumi no nso din no bibia na odi akwaji loan nya be ma ne din dabi onu no guarantee ye on guarantee ma o e frɛ no star sewa no ga omu mie no me de omkɔ no mkɔ guarantee ye nti e ho no ma me ni ntokwa busumi be wuye me hwɛ sɛ me kunu betua sika na wentua busumi bia me tua 8,150,000 ni busumi ametua for 8 months na me wo wonji afedi me kunu mba hobium afedi ateti no so buy so pa me cho odie awade obebo me akasa me hu nipa bo oye no obeyi adwuma no wa mama sika nyina masɛ de mi bua no na se menyem dada ni enko wale na ye hwa ye nto abraba no so na me see you na me san be boa me hu ano de se mi fa boa na me ye nti lock me kan sem me ni ti no me bisa ne se me pese ye enko ni maame ho me hu ne busu ni bia o ni maame ni papa wo enchi omo form no mama me for ba or from me ni omo kasa me nim se obi na from na me ni omo no de me nim na ni maame to me fo ye hodi a ye entrance ye nye no kasa kire me ni bla be kasa o fa ni bla no mama me oti kolego no ni bla no we free int on fa ni bla no mama me ni bla kasa ye ko jilis ni crap o si ni bla kan e kire ma wo fufu ye bibia hwe ni bla ba me kunu be ba onu nko ana obaye osini bra no bi yale serious no di no ko hospital enu akosi na me ne kwa ene ko jilis no ewa ni busuafo ho mi busuafo ho ewo mi busuafo enti ni egusu ye boa ye be share date ni eboa ni ma no ye gusu mi to no de osimi nya ye wia obeye adwuma no wodi misika enka bi nhyem na me see you ni egusu ene tam no so ye ene kwa ya ade no ye koya ade ne ye ba ye Maa Akos ye ba Sunday ye be dru pokwase Sunday me kurukra chem say na bla bi edinika e wo kologo no nti bla ye adwuma wo bank no mi ref ni din ena odi mi ko ye bla no so onbeji na ye nji free ni pem na me ka jen say unim say ye loa ena bia me ko jima wentua ne me fa me ko mi amenyim ena ja me di na chi ye ko twa passport picture ye ko ye nukra yenji na no se ye bisa menum ase me dem nim se lo de okoji a ye bisa wenum asasa na ye dibo enu ase masan sika nukra o si 40 million 25 ena ye chemu ye mami 15 ena onu so ye mani 10 ti ye bedru ye na mka che se sa dia ye ba ya kakitinkiti bi a wedi no fabra na fa kotua na enu obi a bedan ya kaya na ye ni kwase wanfa ni de na mame mimi die no na me di kotua ka no afedi be wo ho mi wo ho one day mi phone bebe loan sa loan obetua be fra one asa no kira ba kotua mi phone bebe ruja na frimpon mi si yes loan okunu beji unu okunu beji ye no mo betua no kira mi si lo ben data na mi kunu ye mpaboa e wo kitchen echi na mi ko mi nyom kasa mi ko mi si bra ko se nyom no si wadan fo odi uka no si koji scanning nti free ni pay mo ana o ya fro nem si ya frɛ mi osi yo jaje okache o se na down for the hwan na down for ni dinika ye frɛ no bimbila ukunu ne ka na osi on beji sika no na ye nti free ni pay mo no ye bimbila ni ye adwuma wo bank ho nti onu kwasi poku no on beji osi bimbila ni dinika nti on beji sika no ni nti free bimbila pay mo wo bank ho no nti ye ko nti ye frɛ me sa no na me frɛ osi o mati nti me from na se bimbila ne de wuwu kunuka ene yese ombra na eya yate se sika na free bimbila ne penim yaketo ede atua wu kunuka no da bimbila na ye loan onu no da no se in case galan group nti ubeji lo obe na bimbila so asana wotimi akodi lo na se na be ma na ekoji ukunu koji loan minim se lo sa na ka kire me osi bimbila ni dinika eno osi ombeji scan wo bank ona yenti
free ono ni pay mu busu iti na ne wu kwa sign no ye bi sa be hwe na win makenkan da Maa Akos min go school win makenkan enti wan kenkan dia wakrata ne so bia eno an se se fa won sa be hyase and one ma wo bi so wan kenkan ama da bi enti passport crap ye twa ono na odi mi ko no ko twa me onso yaji passport picture no yanye no say me sign ya ye no wan kenkan man kenkan and yes sign na wonso ntimi nsan nti wudun sabo ink ni mu a na team sisanki ya ton wo no wo ma no me de minim ya ton wo adwuma kakra na wanya no enti enu a kire no na busum san be wu biom na ya san frɛ me regional frimpon o kire na metu aso na me si me de me frɛ me biom na me kun sɛ wo dinika wo na so be giska no yenti frupe o si what wo kun si die na o ton na ma beton na mentria nika ho na me di hu se yellow na me si bra kwasi sa de na yellow me opinfo ahoma de akoso me kom ni eche se onhu mi mobo Maa Akos odo na me wo mo na tipre kope every many so wa bra loan ba ko no so da ho na wutua de oji ska no a oso de kwa yadwuma de ama ne bra wa bete so fa to ka no eno ne da ho a wutua eno wase yakwaji loan foforo de wudin akoye ena no so wutua sano ye no ahode menene ntokwa afede ontimi ntrefi mi hunu a afede bo ma bi wo ma no ababa ko hospital ka wan nya bi metuto niama mi ko hospital ichiro ma mi wan tobi bibi afede mi frafede de sa lo no adehema fo podie ebedru busumi no na ma prapra de mi ton na afede se me ba second no wanya 15 years na me nyim we echi nti amayete mayemram timi nya hwe timi nuanum bi na makofo amaba na omu hwe ho ma me Maa Akos ebedu busumi no adehima de amenya akawe na omu ma mi pressure mi kunu no odi mi aye group panyi nti so obi ntwie bi mpo a e wo se omu be chi mi na mi se nti sa na oni mi koyeye Maa Akos nya agro ekuo na omuji loan no wode wo akoye pani na chese de wo ko sensan ye ne chese woni se akuo ni pani pani nti so obi ntwia no so obi koje na wo ntwia ya woni abaji free wo ye baji free me ho na ade no wasoma ne se wo pese o ye group minimo we kra minim nyeso mo ka minim se odi me akoye group kwasi poku na edi me akoye sa no litimoden se sa no ye de ni litimoden sabi me wa dance wo nti sa no ye wo we ntwia nti last na ye kogilo no point kokolego no baby kire me say oni obi abaye pobo adwuma wo esa mi hu bebia wa fa bio mi hu no bio wo frɛ no bra to me bio befa to me bio onfa afedi ato ani bre mi opinfo mi nim ni busua ni biara na wande mi sore ye mi kokolego no Sunday bi na mi ko hwe bla no mi ko ye si bla no ko asole na mi twen ni na bra ni baye blani ba ya na mikla bisa se o kaya blanche we frɛ kwasi poko ni be ye poko pabo adwuma no sin mi si o mi hia ni bra bi no sin ni blani ya obetra ma mi bi chen a oton akekere wo nanim honum ntimi de mi ko na Monday na mi mlampa so mi opufo me di mi fubo menim na mi koye Monday ahomachi mi sole ye twale mi ba ye na ma mi ni wo na mbeka chenso mampa cho mi pe papa bi se ni se no si bibiam si o ma nya hwe na mi kunu panyi no si you no the friend wo phone so wo colleague no yakupon fa ni kresi na papa ni baye obehu mi ma mi chirete no si me yire bra na mi kura me hwehwe na papa ni de mi koye o ka chen say sister me hwehwe na kami hu tema kami ma wale mi nua no hu nti ase na kwasi poko yo trofo on kind no kre or how no do wa betum na ni bla ni se twen no betri pen ni paper mi frɛ kumase ase mi ma me ni papa ba na enso frɛ na tomu so mo aba ma papa yi entro pen ne no be fa pen tro mo address edi ma me baby ko ma me no papa ni baby o mo ti ba ni bla penyin no wewu onu no ma me dalation ni nyina na Tuesday mi fruka me ni kumase no mi ba no frɛ me wo kwan so frɛ me ma fa frɛ me be na mbesi wo le ba no ofri Fontaine Town na me di address ni kire esa na me copy ni ma ni papa so na de wo yo ho ade ni ma me ni papa ma edru so no
tam no ka kire me say ni papa wanchinti ni papa yimpanyefo edi baaye to mu no ba betena se Maa Akos e kire no ye wie kura sana me hu se krofo no wako hayom 87.9 e kire kura sana me hu se na eti ja no me si me hion krofo no ma betena se no ansana me hu se oko hayin krofo hayom enti enyo opapa anka nche nse wo inche wontumi ma nemo woko hayin krofo na de betena hu sa na odi ayeme kwesi poku sa na odi ayeme enti mi ba mi bedru Fontaine Town ni maami ani papa wo ho na me chi omo so mu nimi mi nsu mi nim omo ti mi di asem no betu manim no mi di asem no betu manim no na ni maami de oyo oba atan e ho na maami no start 80 papa no maami no start 80 na ne nine no 80 na papa no baby sam ko ti mi ro mu fie pe na lo no di mi din akoji e na omo afre me na me ka je ni papa say lo fo na omo afre na me di phone ma no no ni omo akasa na me bebo mama de ni nyina ni mama say enti mi ba Tuesday na me wo ho na me sun na ni mama krokro mensun o yo pin for mensun enti mi wo ho ofre mi hwe say ni papa e be frɛ ni ba no po say mi mpɛ on kan kire ne say ma ba say mi ba me hian nkomo bi wo ho nti bla ni ndi papa anye sa eto me bi kra say di ba ni frɛ na papa ni mpɛ say me hu say ne ba na afrɛ no na me this na Saturday to me na papa ni beja me kwa ma me 3 million sabi fama be ma lofo no apa so be duru ade chie na me de komo me koye no omo so mo gi sanka 5 million eni omo beji na me ho na me frɛ papa no say omo so mo gi lo scano na o sen ni 2 million e be kan na 5 million na me de momo na me baye me hwe say me kunu be kwa akotua sa sika no akọ na mi nka asem e kire esa no mi bedru kumase no lofo no ba mechi Maa Akos eni wasie mo begu mi wo store say mi nuam no say o mo pre coke for the freezer mi enu yi data mi tono 20 million ye bie ni say o mo abetam e di akọ na mi hwe say mi kunu be kwa akọtua sika no di mi freezer abrema na wanye no from be fa wo fridge no wo fridge ya before wo ba be hia kwesi poku we wo fridge e wo to wa de ye adwuma no sa na lo for be fa ko be fa ba be fa krapo dia so mo be fa ne din krapo bra Maa Akos enye eyi as enya agrominium se nkrofo me bebuye kwesi poku se da be no ba na obenye me o mi na mi maska so koye me ho ade ma enya senkitua na me nua no me frɛ me mo bo na me se o mo nyai no mo fa ko na o mo tam fridge ni di koye wodi koye ma edidi mu sa me wo no mo frɛ me man fa sika ne ma on be to me fridge no me titi na awodi kan me awo kan me no na me se me nua no mo kra enfrɛ no o mo si wo ye den abusua nim se eyi me kunu no na o mo afrɛ ma oba ye nisa kita hwe mi akasa me 50 Ghana me di she bag ye di mi koye si drip ma we say atiti odi me fa no Maa Akos 7 ma 7 mi mo ne me na say di odi je me no ahime ti mi ko hospital mo si me hu kwan no mi brave mi ma oni mi na mi hu kwan bi ma nye ti mi ko wu no ya ye me operation ti mi wewie no operation hospital ka mi kunu se oba ye pa ba ye pa mi ko pesika ba be yi no Maa Akos ye yi nkrofo o de operation no 24 night amasaman nde one year ye be you to form me na ye yi mi sika we na mbe frem bra ba ko wasalaja no disika suma ne yire no di ma sana ne yire be yi mi di kofi ma nya senke 20 se na de ni e ko no ni si be ma we de krobofo be ma be yo ho ade na che se wa to ni bibia be bi obekwa ko wude biala dise obebo abusiafo amane a yasan na me yama gise mi di be hye me ho but masanjwe se ebia mi busiafo be ho se ablante wa be wale ba ye me ho ade se ma akoka ma ye mistake na me kwa me papa na oji aware no ho tafo timi di kotu na mi se na be ma na ye me na osimi si mi wale ni biom na me papa ne se mo de omu go awale ti omu mla no on trase ni en kan se na mi sika ko di ni ho no no mfa ma me mi bae mi papa frɛ no wo ho a o si o ye to akwala ni din wi a obeba see you
mi papa twen ye kotu din akotu yi ade kakra ye be ye na e di ama so for me na me ye ni en 100 Ghana mi ti to atale ma akwala no asan ye kotu din no nti din na ye kotu ye no emu sika na me nya kakra din sika na mo di ma akwala na ese mi ko bi account ma no na me di akotu ya fridge ni ka asan na mitimi edi bank fo no sana mitimi Jimmy fridge edi be fie nti ewo ma be se 1 year akwala na nya 1 year na me o san frɛ me papa no o frɛ no mi wa ne papa frɛ me se mi kunu no frɛ no wanfa ti o frɛ papa no to aso sa hano na me papa di ni to Blacksland nti odi ni to ho no no afedie die be die chire text message attendidi odi me papa no Maa Akos se mina mi di ni papa tema ka die betum e bia na ye besuma se embe fra me flinkan mra kumase na me papa se mi ba no lock no ye phone ti me yira na me ma me ba no chro ma me ada e wa ha me ba no chro ma me kusu ma me hwa akra abrantie weni se obetwia me sika no mi kan kwasase mo eni kwase jiso hu mi busuafo bi no ma eni kwase odi be mu ame no na odi wo phone to dey yin odi mi phone ai wo so odi to da bi mi papa wo papa odi to dey yin odi to Blacksland okay nti ho na odi to mi papa na odi text message no yes edi eche di mi papa na teme wa ha text message no wa ha te mi papa na echi ni papa echi be no nie when you dying yeah as text message o yeah o di send me papa ko ji aware no e wo ne ho no enu no nti ye wo ho akwala no mi fi say and the text message mo printing mi print mi ma mi ba no chro ma mi yi wo ni phone so na chro ye na mi san ko print ye de chro ye ni etiti na mi san ko chro yi mi di kan ho nti esa no mi wo mi fi say mi ho ba chiri Maa Akos mi wo mi second born na ma chim e fa me nemu nti awo so wo sign ne ba wo dabe enu de mi wo matu dada mi wo matu dada ka ka sign ne ba wo second born me de me sister penny pa banka me pen fi apa bi go me wo de me mo wo bia wa ha ma de odi me ko we betwe na me sane na wo enya ne wo ka second born mi ya me she me no oni me serve masinu kwa enso me mane ngusu biom nti esa me ba second ba mi wo no ma wo afa me srem nti esa me nyi kakra mentimi chimi ko nti esa me bibia be hwe me timiti se oba be ji akwala me hu akwala na obji na me hunu biom na me di two free pokwase di kotema ese obaji akwala na onu so na oye me baba ba kope me hunu biom na me tu ko ye ma me hu ko kire me akwala okita me akwala ni nie be ma ni nie bema ni akwala ni menenu ye gina ye pictures na mo wedding pictures eno de e record wa fade akọ adishima nso omuniama na omudi ba me wa sesa eno de akọ pictures no akwala ni bema ni mi kun ni menene ba abayiwa ni kwasi poku no Maa Akos me si na me kote ma ave mi akwala we kita ma akwala nko we nya 2 years mitimi nye bibia mi kote ma mi hu ko chire me mitimi coaching se minati o hwe me sa Maa Akos mini ahole minati hani amentimi mi friend we kon phone so me si o blakwesi wo de famisi kane mame na mi fa binye adwuma me tena ba bia me ton bibi na me de ahwe akwala no abranti ehu me mobọ mpo ye kotema me fa say last bi no sene mi ka kire no sene 20 Ghana na 50 Ghana mienu asa sika o ma me no ene na say sene 50 Ghana me tro sika o ma ya tapo nso 5 minutes 6 years ni akwala no me 6 years me ni akwala na nya 6 years ni ma wa mama sika no me fa me friend say adishimo sika ne die Maa Akos enya ade a me di be che no ma wo ko sign mi ko sign da be enya numpo adishima na onu guarantee ye no enya ade a na mo ji oso de kwa akoma wade ama obi o fotoka amre no ena me ka che say endi enya ade a me di be che ofi say de aka ne nya o si ma fa ni say me sika odi akoye me hu ade no te nupo de me de achew ondi odi akoti manim te nu de me de achew but adishima for de ni die mebo mebo memra ha kakra ma blem enwo ade yo no wan sika ne de koye o si minye
me ye wia o ye adwuma na no we twia sika ne nyina ma me we twia wo ho ade ye be ma na ekoye ho ade wase wo ye me bua no ye fanya sa wo bua ye wo moa me yenti ni ye ye wo moa se be ma no ade bia ba ye no se ho ade ye sika no ya na do so ye ntumi nyan ma me kwa enti oba be fa part say bia wo ne ma toto no ba ko bia bi o be yo na bia aduane no ana bibi decoration ana bibi wafa na be ma no so afa bi me bisa se be ma no akwasi poku afa bi na wo fa bi e wa fa bi ana wo na wo fa ne nyina nia na me fa ne nyina efisu ko se fom me tade a wo share ye me tade de nyam na me white de nyam no to nyam na me to ye ono na to na but apart from tade ne mpaboa kwasi poku de share ye no dia ka nyina ye wo dia ka ne nyina bibia ye ko ye no ye ton nyama wase ye nyina canopy me santi sa sika ni bi e di tua ka obekọ no kra oji 100 Ghana wo me wo so di tua lo wo na ware no na ware wo me dey say ma say me fa say me na me wale no say wo na ware na say sika ni ye sika me fa say before kwasi poku eba be hia wo no ensana na woton no wo sika ono fa so kakra no wakora ne bank enu na wokoyi ya na se wokọ bank bosia ene de be ye ne ho man ko ba bom mi sika egu mi ho mi ankasa me fa se mi jetre sa wo be hia kwasi poku no wonsa wo toye wo bra wo boye wa hasu ya wotie ehu wa save wo na de be ye bibi papa enu na akọ redress kan ni na wa na de be ye se mi ana me ton santin de ya nto nyama bi wo ho a me wo bi dada man ton san nyama ni me wo bi dada nti apart from sika na akọ yi no kra no wa wo nyama wo sa tonton no wa kubi e di akọ ye na wa fa hyem enu po de nka by 50 million no interest bia ye 15 million for 8 months sa sika na me beji ye times no interest no 6 years ni me ji sa sika ni nyina wo ne ho ebi nka by me fa se me na ko mi ko ye ne ho ade waka minim se be ma de waka kira ma fo se mi na mi ko ye ne ho ade me sika na me de ko ye ma ji etum sa ndie mi twantro ya no so ade te wanim se ma o ka kira me se ye ko ba obeyi adwuma me kropo me hu adwuma waye sanka waye adwuma ni bi na ma me hu na ma fo po be ka kire me se ukru de papa de oya metu bi atom me de me nim se ye ba obetua na adwuma so na me ni no ya bibia na akata so na otua me sika na ya tran ya koye nim senia me susu ye no enye sa na onu susu ye ti enu de eye me mistake na se me ye ho de meti dadada ne de me hia be ma bia me di misika be manu no fanya mi hu ade ma wotu me si mi hwanya me mema na omo boye kwose bu nti mi tenase wanya pepepe na odi be hia me ti ho no kra na me ni obi kun na wo ho ba mi trimbu mi fo na mi bra no kra na me ni na waka me ni problem sa bra no kra pe ka we bank na odi mi ko ye no bra no ko tue musika 10 million obi kun na ne twem me ni na jai kra o me ni na jai 1 year anu obi kru na wona ne minute na woni ba ahunsu hunu se wo kwa so enye ena woni ni jaye ena wo kwa wo tena se for 1 year ansa na nyankopon bofo obeyi a kire kwasi poku se woni wo ba sa pepe wona na so o si na ni bo me ni pe no hu se ni yire na ohwehwe no no onu niye ni bo wani mu a ohunu wo mama so a ena ohunu so oba na ohwehwe no se die ni wo hunu ye wo ho a wo hunu so oba na ohwehwe Maa Akos pa cho me de me ni me pa cho mo fra kwa me de me ni mo ti mi wa Ismail to mi wa danse bedin kai bebo ma mi ansa bedin kai bebo ma ye ni ansa na ye obi aba ye mpa ye ho asamunti ye din kai frɛ be ma no na wo ba no ni aka cho sa sumesi na so obenti de wabo be ma we di enke ye nka ne brewo na asamofa na asam enkoto na we na producer yi be ma anwofedua ma ko no ho efre no se bi akwasi poku asemu a Regina Frempong dia bani o be hwe na no ya chemeso Maa Akos na no ya ni tekrema ntonkoa o ka asema obegie di na me ko ni ma me wo mi ba da no mi si wo Fontaine Town mi ko pose asundwe na ye ntamase ni sister po mama baby da o si onti me mama baby da
sa ni sa mama bebe o si microphone o mo kire me no ni maame no mu etu wa ha mi ko akra bakra mi ko kiro o mi ko kan kire o mo kire bebe ani maame no mo wo sister yi mama bebe da sanka mi ni mo da no mi ba ha na ade asan na mi ko da hotel asana mi ko mi bla yire mi nchen ewo eyi keke nya se kwano so ye fro eja wusu e ho na meti na me de aba no na yenhwe ebra wo ba kwesi poku ebusuafo ho ne maame no papa wo mfanti new town sa obisa wo mo say die nti na wo ma ohu ade na se o mo ka de asem Maa Akos me bisa papa ne say na da enye wo na wo yi uba no say wontimi amma nti we yi nkrofo no so mbe ye me hu ade papa idi ni se num yi bo ni bo se me ko hwehwe nkrofo no be ye mo ade no 87.9 woni yere de ma me said you went to me amo ma me no papa ma ne ye so okoye ba foforo ho ade wa bro mo ho ade nko mbeba no woni yere hye baabi ni phone se na ni phone e ye promise nti me wu wie ye no ena ye ba osofo no bre fie betu din no odi ni phone sha akonwa na se nti se na ni phone ni belly na odi tu silence ye ni phone ni belly ye no nti o be kono ko je osofo no ye wie bibi ko je osofo no kwan no ena me fa phone na me menua no eyi ye na me si o hwe phone no ma pa ota frɛ na me nua no yi mienu ye frɛ ye ena me chia me ka kire ga ne se mi kru ni kwasi poku ni na wo ye me hu ade kra nche ye ga no se onu so ni kunu no oni ni ti wasini kunu no oni ni ti dana kwasi poku sa ta no wakra ni kunu oni ni enye ne ex husband but ni kunu osu oni ni ti nti ga no opa ye no po na ga no born na wane Maa Akos o si oba be po minua na o yesa o yi no ma no ma me na me ka se o ye be ma omla pa first loan na wode kwakwato ka ne bai me hu ka bia Maa Akos me hu sika no wode ye dan me ni mo Maa Akos no me se me fa che no no let's say salon no je 5,000 when mutazo ko want me nim de ode akoye ena when tue bi nso da bi when tue mu bi tazo kra when tue aye second loan na wo ma wo ko sign ya wan kenkan na wa mo obi nso wan kan ya mo wan tie ase ansa na wo sign no eno na ye sen o je sen eno 25 million mo di maye but busumi bi me nim de ye tuya no eno wo na o tuya na won de tuya ono tuya kakra but me ye be fa me free na me so me tuya kakra me fa se me tuya be se 14 million wo e se bla no me former boyfriend me ni ho no onu ko tua ni 10 million shem eno so wode ye dan me de minim onu ye maye no ye baye no 15 million ye che maye ye ma me 15 ena ye di 10 share ni sa nti ye baye na me ka chen se sa niama kitikiti oto ye go ye yo fa odi ne kan ye mfa tua na obi hu ye kire o si da be nti me de 15 million de me di tua aka kitinkiti no obesa wo maame no papa no modi sen me ba Tuesday na Saturday na me koy asembe no mo ka fa o mo ba ne ho me de papa no nka asembia se bi o mo ba ne ti say what to say enti me nka se ni bla no po owuye no o si me papa na so kwasi pokuso na odi kwasi asem no da no kra po odidi ni papa tam si oni papa no minim no se me hu se na ni efi ta me hu papa ye agi na wo so papa no na enti me nka sa ati akwa akoto papa no ampanso mi baye papa ibe frɛ kwasi mi hwɛ enim sɛ on frɛ ni ban mo mra mane nka hwɛ nkyita o mi no won komo bla na ye ntena se no etomre bi papa no frɛ kwasi poku frɛ ni papa mpɛsɛ me hu sɛ ni ban na frɛ no nti die ni papa ni ban kan ni first one no okɔ asamado kan no korɛ sɛ ni papa na asɛ no okay nti Maa Akos mi kura mi ba no dana mi ba no fo mu fie sɛ asundue mla sa me ba beto om no mo kasa kire omo ba no mi hia mi sika mbekwa ye adwuma no hwe akwala de enye ni sɛ akwala no oti mi bla na me wo ye obayi mi no akwala ne tini chen okosara na so me bium na mi blandi na to school nti mi bla na ohwe no dano kura mi bla hwe ofre no mi se me ba ha no mi bla frɛ no okay mi wa solid dem Friday bi no ofre mi kura Maa Akos no ma no mi ye ja kura po no ma odi frɛ me bablu 10 ofa we from hu no ma pe no asesan ti mi wa solid dem mi phone bell hello mi di sika 5 million ma mi madam fobi every mi wo ko divoa ti sika no ba be do Monday odi senu wa frɛ me Monday ma frɛ Tuesday mi frɛ sa wa fa be pim
na scan by Maa Akos na kwese pokuso hu no wo hu sa ne yere no na won so hu se wukunu no ma sa na me hu no won so hu se okunu ye na hu na Maa Akos obon paye wa ha na okanya me asem wa ha Maa Akos se na blantie no wonye fasa ka obedi mi sense ko be den aka obedi mi sika ko bedi wi sika sense Maa Akos na no se na no frɛ na oyeye no sa pepe noti oyem paibo for bom paye Maa Akos sentina osofo hu na waka che ne se obedi sofo obon paye wa ha osofo so no so nyame na me kra me share no me ne no kwose me invite me kwose ka no ne akos solid to efo bom paye enti me aka me kra me hu se we de agya me hwehwe na nyame amam no se na obonsam na yi na amame Maa Akos mo ware mfie sen me se akola 3 months no ko me enti me fa se akola no 6 years na ebe enti me fa se e blue 6 years started dia se oba wo 9 months enti ya e blue moja wade ana moda so oh ma ye ni hobi o de ne sa ko enti emre bi o ka je ni sa me sa sensa be ade na ye nu krapo Maa Akos ni refi nsa no wanto ade wu kra na awade no nti wo so no na de won sa bre wo last no obi sam se o ka je se ni nsa wo me na me se nsa be da no kra refi shinap na ye di 2 plate no enye madam for Julie girl no nyoma wo me wo Julie na me frɛ no onu na rapo niama no e na oton nsa be wo dis kan ma me fa kwama no anu so ya dan o je ne nsa so jina o sini sa wo wa bra wo na aye no wa bra wo na afa ye fro no snap no kra ye wu sika na de toy madam for bi na toy e de enye so madam for no na toy so madam for sika se madam for ni mo wo sa enti no toy ye no onim kwasi poku enye kwasi poku sika na de toy snap no enso o se fa ne sa bre no na mi sa snap no to ne se na mi bisa no se ye to ba wo ma mi sika unsan bi enimi ho se wa ka se mi na mi koyo ho adenti magie tum nso unsan bi enimi ho ha wo wari kwesi poku be se muja ye nya se CCS ni muja ye CCS akwala na mpie po ne ye ja ye Maa Akos oh mi ma wu anya mu no emu se na pleasure ni ba na ani wa wade na nru CCS mi se CCS Maa Akos wa ma te kra ma ye ba ye ye free ye kuro ba Sunday Tuesday no di me ko korego no sa asika no enti frɛ honum no na tif meni so o ware na anyem na menyim 3 months o ye ho ade no ba chwan oh okay ti awade mfa so be na nya free so me nya hwe ma boka tom akwa aboka makwa boka afre dance aboka me si ma boka Maa Akos makwa yo nya ya ne ba no enti na me si akwala de Maa Akos me ni ntwi me ka me boy no e akwala no enti so nim say ni bank obehwe no enye ni ba ma nya japade bia ma nya ya nya hwe for ye me sika no eno ni akwala na ho ade sika no wo sesen ya na san obetu ade ama Maa Akos mun sisi ma say busum 8 months bia ye 15 million e da so 8 we 50 million man oji 50 million CCS ni okay ya na ma sesen na ya ya sika na meji no okay ba ho ade obibia o me di ache no odi ache no onfa ye frɛ Ishmael frɛ kwasi poku na momienti asemo kan Eni wa ba me no me wo se wa ko toma kora no o ka pa fie bia pra me se o ba wo me se na Mr. Poku na me kwasi na anya wo na ya pa fie do to ho na ya pa fie me bam fie sia no ka to mo te ni pa na ni bu sa wa to wa ni pa to mo te sika wo ja ba ma o bi ni ba ti ubi na next time wo ba hu de we wo ya wo nu ya ma no bi wo ka sa wo to wo yere o bi ni ba ti na ba hu nya nze wo ya pe what you here no ba me ni wa wo makoto kwa dia bo ho ka ko ya ho anje me ba bra one good man no e na see it me hu me ba ta o to ya ma ta tem me nya mo ba ma ni ma me nya me ba no me nya me hu me ba da me ni obi ya Mbajo kasa na koma ba ma ba kuno din kan frɛ wa na sa me na ba me so enti akwasi poku no dendenden wase Ishmael sa wa wo so be ye adwuma wo so pe adwuma na wo ye no ene ye didi na tem wo no na obisa ne se me na wo ye me ya na sa wase di osi wo no di osi wo na wo frɛ wo so wonu ano no na nya to boase ne cheche ye mu ememma no omode patapa se kasa ne de akata kata ne ma so enti kwasi poku de wo ka no onde wonu ankasa emra no meche ye mu anye bia no wo bayi ede ode obayi ka ene hia wo ma bayi akwaji loan ede ama no ana wo bayi akwaji loan de ama no loan wo je sen
Enfie saying sika no ekodi hwan wo ba no kwaje oba na ne faye ana wono ana Jesus sika no free ba ne nsem watua na wantua edi saying eno ano no na ontua ne kamfa ma no nkwa ne baabi woso wabo oba ne ho ka de to so bienu akwaye ne ho ade wono na ye oba no ho ade na oba no na de ne sika ye wono be ma ne ho ade eno so wan kan kire yen eti akwase poku me pa chaw baby awo bia no fafo no evangelist me pa chaw bremu ba akoma me una ye be ma brem ba akoma me wa ha sei kwase poku fafo no ne ne nkasa we ye simple antia yene ne nkɔ no dendenden bia ontu aka no twa no pam no ba no ɔkɔ na wade no wɔse sɛ afono no wakɔ aboka ɔna nkɔ biem ne dia ne sika loan tua sika no na agye ye papa in fact wakɔ han krɔfoɔ e dia kɔyɛ ba wabra obusuani bia nka ho it's a deception because so wayere yes what that done we I was here chini too what that done nipa no wabna de ni sika na djuma ni dwetre wasam mfifire a wo ye djuma se ode pe that chi body pe bra body ahwe ni mama yenu a o hwebo wabe dada no wona na me ni Paul so ya pe na me hu se me ya pe dress fofora wora nkwase asem ko a wo hu so ba yi dwa wo di dwa ya keka nkwaso wo hu se ehoye obodo homode wo hu so obodo homode nti wo ko pesika to the extent say what on one the sick akoya onwade now your fraud pay out to try ampia no ba ma bodo ho ka koya aso e be ma ai na ma so de na me ba o pa me chewo onti mini mi twi say ni sister friend say ma ba o pa me che onti mini say obeba na ye nu boko no de misika sen say na o say no sa na ti o Maa Akos enso pata sa na ti sa na ti o ba de sika akoya onwade Ghana ha na de India for ebia na ho so ye desperate say wo power there oh Maa Akos enye sa o Maa Akos ni de me mpese me fa ha ma wo mienu me ma mienu na me tena se so ba de se da bi omu mienu mo papa efiri enso alope o ka se enkola mienu no bia ne papa be ma ne kan kwasi boku ne se kwasi enkola mienu no bia ne papa na Maa Akos meme na me na ma jim ba meme suba ya ka ma anka me poko sisa wo brand suba ya papa na ade na onu owo suba ontimi ni mentana de mi ya ma me nyina no ma me hia kwasi mi si asan mi twantro mi hia no top 2 it was a 2 o hye we no di ba me ho a okọ be sie nu o be hye foforo no sa it is me hu se sa de smart ka me di hye ni sa no afa de me hu se wakoto ntale trouser kaki blonde ni ehun la cos no statishe me sam skanu no de loan da do koto ni man enti say in case na mawo ye Maa Akos say in case na mawo different krampo a nkwala no papa ye different kwa fa ho be na de wunim ni okomu e ma ni ja wunim bi ko mo me ja ye no wunim Maa Akos wa de kan kai na dia me ja Maa Akos saka papa na okochi ate mi former boyfriend na okochi a 10 million no blane metro say ama adenti na mema no ba mo mutimi wotena isi on uye good tina me walo kan ni yire ni mi kofi ni yire wo ye kra me na me wo fufu Achimota hospital ena me di ko ma ni yire ena blane bi sam say adenti na me matra na mo bom kwso na mo ko na me say sweet say wonim say me ye dia say na meti na sa na meti iti kwasi pokuno kra ma obefre wa hu se wo ma mienu no obi ane ne papa ma so Maa Akos kwasi pokuno kra po ko wu de kra nyansa krokura so ba wa wo ha wasa wo ha na wo so nim nyansa wa bobra wa ko akofa wo de wo ha ni sika wo de aboa ama akwese wasa de aye ho ade wo ntua da bi udi bi akoto gari ko bobu sia wo bank eno no na gina ka no ni e fra say what it wa ni kan friend ni masem ma me die sika we de kwasi poku onto amame a me ni ni gokpo me hwehwe na makọ me se ni papa no sa no na no fia da ni goko ma kwasi ya blante no gokpo me no ni papa no so tai na chi no so ka hwe no te ho no ni papa no na me pese e bi nka no
ma minim ho osumehwe dabi oyasante ni mami ese ni papa fi kuma se ni papa ni mami fi biye mami fi biye enti se wanchia mesika ni mami a mimi peta so dwom mimi hello boku me mo hawie yeah me joso me did Maa Akos me adwuma wa Akoma FM no Nua TV okay me producer din kan afra wo ene wedding commodada akame me saka baby wa ha ya friend Regina friend pon be ma woni mo no ba cho me pa me yero no me ba cho wo da wa no me da wa no me yero no awade ni wi engui anu wasi egui ono na eguni dia minim mabusiafo nyina nim se me yere no ono na busiafo nim se me yere no wabusia mudie hene abusia na wo han wo mkoye obai ho ade na wabusia kan nyame ba me han abusia bia nkoye oba no ho ade ebi ase no koye ba ko no koye han wa wuka nkontompo no hu na mane me han abusia nkoye no ho ade ina makwanto mu na mishia wo nyame ba ana wo fa afuro wo kwa asore nti ebni mrebe no force na asa me koye ho ade ana me no mi yeru nyina aka bom ye hwehwe na me koye ho ade na ebre du sa me koye na me fada wa we fada yare me papa won tesi am no ka so nya 120 odadem ena otu panyini bi ni nua ama ni kosi na na koye ho ade wo ya kroboni ufi so menyam ko yo ho ade okrobodu mase nti agoma mamre mu no na wo se wo di bibi ko so ekotia me mabusiafo no mo ji utum aseba wa fa anko ye to so mienu me no nyensa wo ye ko to akwa ndi evangelist so do bia no preach wo ni to so ke FM no e ho na me ko so akwa ni din me to akwa ni din ye boso me nan mu no efi ho no me no tipoku ya se mi tu kwa be 2 weeks me ba no otu akotena se ma be sin ne se ni mi hu da wo fra mi bia wade ya se mo ba mani o hwa akwa na me se maame me ba no wo hefa mi pesa akwa no me se me kire wo do kire me ba no me dia akwa na to me maame se me ba bia wo na me nkwasa akwa no influence no ti me kire me da mi hu me ba ne da na nsenya wo ba mo ho na obesi mi fie obokoto mi sister panyini hello me tio pa okoto mi sister panyin na wo tia na wo so hega me maame ne papa na so te se o magine ntia de mu kofie na mi sister bu sa na ye ba no wei na yi akwa ni photo de kire mi sister na mi sister se ada na ya ni husam sa ye ni mo ya di watum e de na si kwan sa wo ba wo mfa me ba me ma mfa me kire me na wo de me ba photo ni e da kire me asemo hokra afa akra ne bra fie na ye hu akra na nya mi nuanu kwa na awo nkran ye nuanu bebira awo ho nkra ne nyina ba fie ha den na ye ba no we ba we nkwa de odi ni photo na e ba kire yen ana ni mi sister eyi ano na mi sister bu fu no pam wo firi fie ho ana wo de ba mo ho ti mo ho na madam fu bi friend won nkran se wo se wa ba mo ho na mo ti mo hiam se mo ne mbekasa me so mi ye busy pa ana mi fe no Regina me se o ma ne mo nkasa na bia mo be friend no na ma nya mo be kasa bia na ni amon ho na bibi sa nti na nya mo nti kra me ko night mo nti na ma me nda ye mpo se me pese mo ne mo ye dai ekasa nti o ho no me nta no ebi mre bi na ma ni abre ama me kwa ka police headquarters e kwa je kata se ba bia me hunu bia me me ate no na me de na family kwa se na gine ba me da na me de na koma na busuafo 87.9 ntimi papa ne ka kire me se me ba ma me no ntimi he na ma anya de bi adabi e de ngu ase be bra akora no na me mo mpa e de e bere sem no me hu me ba na me nsa aka me ba nti oba mo amada roma na sa na asem ne tie yo ma mi bisa no uni ni asem nti woni wayure eneti boni biansi esidan na okotena tema e wa abra okunu woni mu hohe ni atia de se onu ana pe na nim guafie ba bia duru ne nsa beka me kira wo nsemu pa ama ma eti mu radio na no de esu anyansa 87.9 ada me kwaye ne ho ade me ko siesie mu ho ba bia na ote e wo so manya
nti mi siesie wi pie fi ne dem no ɛna me hu brother bi asema brother ne bɛka se ei abi a ye yusu ne kakra na ablante bi abefa so okoye ne ho abe na ei titi se pe ni fo ni din ko na ni pa na ni hame ana opre no yo ho kwaje brother bi ka se wo de fa ni ane aba program na fe no to ise na sa brother na me yo ye hu yo ho ade amene wo te fa akono bla no ne betu sika ni ade gu ne ne wo so ye ne ma bebre ngai na mi busa wo se bla we wuni me sai ana so mpana dada no ana me ye din ma nkasa no boy is a sofu bi siri e frɛ no ayi Holy Ghost e wo poku ya se o da so ho se si asofu no ubusa na ne number wo e wo no ho de be ma mo no to is a wakwaji agro osofu no ho de agu aduane se wo be convince me asa wo be gini ni bi sa ana no wadanfo bi din ko no wadanfo no bo mama me ti no ho no wadanfo no be ka kire me se wo se me nto me dan bi wo mamponten yen fa me si de won kran na me se yin na wadanfo no ka se me ye na manton na kwan se na wo nam so nti ade bi abia na ma ye din na me hwew sa akire mi wo ho se pe me ne wo didi wan wa aduane mi fra adwuma ba me ne wo didi mi wo ho sa me ne wo didi asema be ka se wo de onyi mo do di kra won ti na mo nsema no na so me si e fra ne sweet oya adwuma wo ECD seri no ye na me se ada na oya awe ho sem sa no bi a me ware wo ncheye me ne wo didi na wo ka asem sei me ware da na me ne bibi kura afanya sa kwan kire me inu didi wo de ka tibi sema no de bia me so na ti bia e dai asewa no ada na wo ye ade fan le ti sem sa na da me koye ho ade asem ti da ni pasumasi kan ye ani se bo no ate so wo waje ho agya na wo ti ho ma kasa program na si ana me yo ho ade na wo ba panyini wa di ka wo mi no ba ba ko ye fa ni Evans sana wo mpena bi wo Medina oye jo o tema oye friendly ho mpena no mai na so ma akura ne se o mra be video de ye nyina no mfa WhatsApp no nti wona wu ni aba akụkọ hunu ye no ka ti akura ta ade na wo ye sa o ma me wale na o ma me awa ye ugu o ma me ni ma se wo ho nti me hedi a suba ye kuta wo no nya waje se wo be sesa sebe oba de o ye sujani a eduru me bi abrabo obi abobi eduru me bi a wo sesa ko bi asesa ne din njade ti na wo ni pa wo sesa wo din ye wugina na wugina nti ani woni anim guase a wale we ye ka wo no na fe fe de na ade kwot na ba bi ami ni ba bi a wote eti mo wale to aso ne pa te wo bi ni a ebi aso bi ne ho ayemfom mi nipa betimi afom wo so betimi afom anu ani se men o ni me ka so ni me kasa o ma mi hu me ba ma me no sa hu kire wo ho ami jinu he ma ko mo ne me ba anu asa ma me je fa ya adwuma fa bi e da mi ni bi no fa bi ta bi de ma akora ni ni e wi afi ya mpa nko ba bi a mi oni ama no bi e bi me bi enim se de ma bebere su ban ye dai etitie enya nse ni ani paka mi control ba bi en control me wo ho na no ba mo ho mi ho na branche bi afre me ofre me o ti ni aba ma ni aba ne ho na wa ba fa me ba wo ne nchen akwa ne ba ho bo so me nan ni nti Nsem ni skama ne fa nhwa akra no man se ni sko be bodi akra no so na dabi me ba fa akra na aduane be nya me nam se bla uni me da ada na ya awe ho sem sa uni me da ni si ni mo da uni aba fa won tia me se ni aba ma no eye de na me ba be di ho na eye de na mprempre man se ni sika wo be bodi akra no so ai wo yire ni ya le me o yire ne wo me nam de ko hospital ana mu san se hospital be na me yire no ko wo ho na wo gina phone no so ana mse hospital mi ne e transfer ko ba yi foforo de di ka de ko hefa wantimi anka na mse de to so mi ne hefa na ko wo ye wantimi anka mse doctor oje oba na wo ye fa ne sai na wo gina na mse bra na wo ganya mi anu ke cancer na wo pe o na wi ati do be bia be bu waten ana me ka tire bla no ana me bla da wo ti an wo de send this cabra na mse bla te bi hu me ba na mi send this kan fa no ni te bi hu me ba no boni ba na maya e wo wi ase ha enu nti ka se e de be ko sie influence ya mi hu me bada na wi e ni radio so ye so wo se ma bebere ba radio so
Inti wadi banku amen. Inti eso betra radio so. Na gu mani ma se keka de ope. Na anim gu ase kan konkonte bi kan kuruma o. Bia wusi ba o keka ne ho ahwa nyina no. Wo beka bia mfonso o me ho beka. Meso meka wo de. Na anim gu ase ne beka wa wusi radio no so no. Aba TV so obi ehwe o pa mo fa me photo ntu ho no obi ahwe manim. Manim gu ase ebe daddy. Wo so de ebe daddy. Ate oba wadi mo nyam wo hefa. Inti oba no mentano. Opa mi antana se wasumdwe mi enkasa. Ewi ase, ye mfa nko ba bia. Mentano. Me de me ba no to me maame. Me hia akora no. Okay. Me me kire mo do kire me ba no. Yebeka akora no enho asem. Na ebra obayi hwan na ye ne yonko ho ade. Wo sika na ade ye ne ho ade. Ana wono ni sika. Ba ja o se. Hwan na ye ne yonko ho ade. Wobayi si ne sika na o ma ne de ye ho ade ye no. No kre. Ya me bai. Gana maramu no. Ba ma na ye oba ho ade na so oba na ye ba ma ho ade. Edru sisa ya baboa ma be ma boa. Oba ne se wo ba ye no ho ade ne tie me. O kan se won fat ni sika nye na ekire yi wo ba ye adwuma atua me bisa se won sika ne ye de ye ho ade ye no. Ya me ba. Na ni sika ka ho bi. Na ni sika ka ho bi. Sa ye yo program ye ka sika o nya na ase no. Man kan sika ni pa hu ne se o nya wan sir me ka ten se won fa. Me pati wo sika sen ena na ehemu because de me o ka kire me a ene se watade ene wo mpaboa wo ankasa de wo de hye wo ho de wo na wo fa aka ne de aka ayo no ankasa ni sika enti wo sika sen na wo de hyemu ya me bai ni hu krabofo ni mase krabofo bia wale ma wudu na yede wonye na ho ade ombo de ye enye yizi enye nkwara asem me say wo sika sen na hyemu eno de minim se wade ye de ensakwa na ensaba ye nyina ye ware no be ma boai ena me support kakra enti wo sika sen me sika be 10,000 no wata wade no bi sei buta mi video ni wo me ho me bisa no mo pa me di video no baba mo ma video ai because o baba enti ada wo baba no ba na di video abama me na say 10,000 Ghana cedis and what the shame why the young one there wo so went to yakapre Maa Akos kwasi poku tie mi kasa o tie na kasa kwasi poku usi usika wa yem ye ko ye no usika 100 million usika won kwasi poku obewu ne new time ekodru ho a ye be hwe sem usika won no usika ni mo e be usika won enye wo na ka tem sem mi bobo me huna mi nye na ko ye adwuma ba ye ko ba obetua sa sika na mo me usika won Maa Akos usika won eja poko Maa Akos pa cha bisanse tuma hin no to ma me pa to me ba asem ne se oni me kasa owo ni ho ahan no on fan to nchen on kan asem no kore wo ho yo god ya danche yen kokure nyame yen kokure ni akwate winning goal no ni sa sa tin da wo so amana yen kokure nyame yen kwankure ni pa yen kwa ma ho de ya urade yen kwa ma ho de nkura obi a wajimi a won kan kura wo te ho no yo Obama mi ejimi Obama mi ejimi si yo Wasi boku Obama mi ejimi yanu masam no yanu ba si bia na ba obe pa me che no hwehwe me udi wo utu na betwi form so hwehwe me so wo nyame yo wo sama wo kan no wo bia wa bonsam nya wo fa no ne bonsam o yo wo anya wo fa nya wa de so wo fa ne bonsam mimi nim se ma bebu kwasea mimi nim se me di sika wo fa anya bonsam uwe fi se mi ti mi nie aduane fi pokwase kose krema mi di mi nie aduane o twa o sika ni mi di nie aduane na wo no ya wo di adro bu aka wo de kwa shafa kwasi poku no Maa Akos aduane no wo no ya aka wo di adro bu Maa Akos aka mi di adro gu mu ade tina me nya no ade te me nya ne sika mo bi sam se ni mi tira no sika yin ode ma na do kwa se se me kwa no so enyo obi na de se de won sam fun abe kwa no so em kada da waturu no
Baby, I was my come what did I? Ebu baba obehu. Udi etwe mi nya free opa obete me nka. Why? Wodi abada ya ne de obete ya nya wo na abete ne yo Maa Akos Martin. Enti na de bai. Maa Akos Martin. Enti ko aduro no wanya de gu aduane ni but enya. Maa Akos, mame kan se min tro na busa no. Maa Akos. Mi tira super. Busa ne se. Na me ne da hoda no de aduane bere ma chire ne lan sana me da keta so na me son dare. Na oba ne da ma bi committee mo hote chire me. Awa da yemu. Mani tie na abia ken. Ana me busa me ka chire ne se. Da ye se na ma so no ka chire me ta me de no sum nya me fa. Da bia me son dare. Me. Ni wodi akada we. Bana na me kwa ya no ho ade no. Mo mo san se, wonyina nyame anim ne wo anim. So wo suro nyame wonyina wo anim. Mo nka se bana ya kwa no ho ade man kan se sa wa de no me yenye. Le ka se ni play. Na me nim ni kro mo da. Ana me so da ye hunu ba bi ye kwa ya de na me ka se ma me. Ba bi ye kwa ya de ye be nya problem. O ka tira me ka me nso nyame. Wa se me nso nyame. Ona woni mu nyame o ba fu sisi no ayi e friend say I holy ghost o se ha no wai na buru ni sofo no o so firi wanti o se birikum no sa sofo no wai fa me number ma wo mu no mu mfira no kwesifo kuna we nyina etwa wade ni ho hia nyame yi we nyina kyerɛw enukura anso ho wo kwaye no ade no obi ka se ade a ba ayewa ye nyina ye didi mu kakra ene obi ko fesi ni fie but obu wani gu wani mu nyina so ade na aduro ne ye adwuma na ya me bai aduro nya adwuma ta me no na me bada ne yam me didi respect ma no se anya hwe no me ba ma me no enti wi ase no no nia ma no bi enti ka me try se ne ma ba de bai e be sesa ni ma no ka se ma jare no da me ntatina ba bi kan bi da me ni se ba ma me no e mi guna ni ma se a anya no an ka me sa se bu sa na ka bi asere ne da na ya wo ye no o ya ma na buru so o ye ni ma na buru so me ba ma me no se ko mo di me ba na ko mbe de wo ade na ani me no nyina no ya de nya ba ko ni en ka mo mi en sha akra no bani me na akra na ye anti TV akra se si asesa mo ma me ngen ma ni hu me ba wuni akukuduro chese wadi banku wa ye kese wa me wa ye kutu enti ya so be trust in la kan kwata tam de kire ya chese wona wodi usika ahwa no ama na ye de wa ye le ba bi kan se an influence an mi hu me da wa ko tra be ma so wa ne be ma na se o ka tira madam for sir madam for kan tam so wa wale nya me bai Maa Akos fan wodi usika agwa ma yo nwa bi ana wo be awa be na kwatena be ma so ena wo ne me no ka so wo ne be ma na ti da mo na me ka sa wo si wonya na me ka sa wo si awade ni ngui si den wo ti be ma so eno na kire bible say na me ka se bia na ba no eno no na ko be ma na ti opa so wo si wo ni ma bo tum nyina on ni sen kan jera wo se anya wo ne be ma na ti de ma na Maa Akos kwesi boku me ba woni be ma na last be na dan for no frame me na me di me say Dabi me ni sister na ti ye frame no Gloria no ma wa ye wo investigator won kran ye obehwehwe Maa Akos kwesi boku be ma ye be investigation Maa Akos me dey my ready me kire mo baby am wo me ankasa na me ha me da me ni me nua Gloria na ti dan ni mo nti nya wo ne wo mpana na ti ye Dabi enya wo ne wo ex boyfriend Dabi Maa Akos ye nya no kre ba me kama aso mi nua no ma no wa ha mi nua no mi ni neti mi titama ni uta wuni ade ye ka e bia obegina wachi but ye ni akase ye hwehwemu ani ye nya no kre sa ni ye mpade no me dance kuru mo no direct Maa Akos akwese poku ma me kasa we say so wo ye wo bia wo so da ye hu niema but before wo be hu no wo ba yi de wo ka che me ne say wo hia no wo ka che ni say you wo ba we ena nyame se ware no na wo ba we na wo so ware no kwesi poku si nani bo nani ma pa na hu so yo ba wo so ware no nyame anyi bibia mfa nche so sebe de di kan wo ye dwaman for anase woni subai Maa Akos ye tie ne se la jo ma ne ha amena me mfa ho me jam tan me himbo
menyo imagine ajama no menim busa me say me ho no me chepa na me so man so ankwa na man ko so ana na je so wo ne kra na wo ba wo na wo ye be ma warefo me mfa se mu nsie no na me nware de but na me wo ba mpana wo ho but me ho na me pɛ no me to me chepa kra so ko ne asmo bo san fun na hu say manyo obi a wo yo ba bi pisa me ne betana enti na wo nye be ma warefo David. Me wale da. Only oba di kan oba man fan papa no ba ma o se na friend papa buza ma wale da na. Me wale da. But na uwo mpena wona nete. Enya me fan fie. Na ne ye dan no obi a wo mpena, wo san ukohu no, wo san kofa no. Dia te ne se, suja fo abrabo. Suja ni bi anya collect. Ni mo no na me pe na sem no. Ana ma ni giri to ka se me kwaya na ho ade no. Bi anti me kwan. Ana and somebody practically in Anna. I hear saying, na me mfa ho. That's me who say me ba ma me no no. Into the company ma ba sesa. Because ba ma o ko hu no na o mo se ntra no se ba ma no ko ye no ho ade anka onye jama moni. Into the santa na me mfa ho. Da bi enya o ba jama mo po be enya ba ma jama moni da. Timi sa ne ma no na me mfa ho. Ebi me sa me do no. Ana me pa no na ma anko so da ye. Hu se nyame hu se enkwate flower bi ho awan se nkrofo gi me keka no bi ye na me hu na me se me fa no ana me ne kasa aye no te mate Okay enti no woni baba ko ni giant na wo be fa we ya na wo no wo nyina ebom ya me bai me hu na nyam ne baba yo me hu na ma no mo ma ko ne no mo nyina akwan bi ta me se me ma me hu no chi bo be na me yusu me to chef no kwa ma no ebuza me sa de ntina me to chef no kwa na nya bi dia na me peso bi be fam na de stable me bo abre bi kwa me ni di nkomo enti woni ne tena de person woni se woni ne tena ye no wo jai wo sem no de wo betumi ayi ato atwene but so wo betumi aha number no wo tim no de wo bekoso ani wo matena enti woni wo shia no woni wo mo ji busa ne se me ne tena da se obi ne me kasa fon so ana ohun ma so ba bi wo mentan da wo de busaro no ne te wono me ma de mo kasa mo be ya mo ye tumi edisema be nine sabe ekokofa ye ho ba se be ma kasa obefa ba na oba be kasa obefa be ma enfa ho se fichire wa wo fa wo betimi akofa ne to ne be ma akoda ba ana me kasa se me na me honyo ni pa na me honyo but me hono me jai sa san fon nyina because me who say me na papa oba o wale no e no na sibete na wanya 120 years awo da dem if you be me who say me dim papa na mo achi amo ame kwa sipoku yi ni say ebe wani bo Regina so no unu say oye oba ebi obo ne homoden intimi bedi bi akọ ya me ba na ntesa na ne edi enti na wo ba na akwa mu de edi nkan wo ma ne kwaji loan 5000 ma wo a wo fa anya hwe ye ne ka wo na etua bazam na wo kan ni sika se mo kan nyina je bi ho adanse ne sa sika na wo bodi ama e na je se le bua mo na dia ma me mpem kontompo efie sen ni o nyame ba me ni pa no me hu no na se no sika no akwa se wa dia bedi mo me suma dia bedi wo ana ye nya tampu ta se hia kwasi poku last day mi water man mi kan just say mi hu fa mi nti mi ya le nti fa mi sika ni mami na mi fa ye adwuma hwe nhira man kan kire o won je nhira no na awo no wa hwe nhira mi nam tu ko sia no ko ye na anya nsa ye ma ko soti oto na onye nsa ye meboa sa san fo na ka na mempe no mempe o sika na fa hwe nhira da djime ke kan kwa na mempe no mi am ya papa ne de mi nim tumi se me ba na do me wo na esa wo hwa akada no na du na bi wo ke ka fon kire akada no aka kire akada sa wo papa ko hwini no ba wo papa jimi fo na ya wo na akada ne time me anya sa na wo pe na me na tia o ka be so da di so nko fo he wo akra ne de ye mumi enum nyina ba mumi enum enti kwanya ye be fa so akwasi poku be hunu wo ba na wo be hwa no eno de ye beka anu de ni mama ba ne si pan se wo ti me si ni ba ntia eno de eno nso ka ho
ya beka ho asem because akra ne de mumi eno mo baba akofo tumi fa akra ne moso e wa bra ba akon hu no ba de opesa o hwe no oba opesa o ma be ma hwe oba wu hu no na ohu no obefa no kodi holidays kaka no ahwe no ni na aka ho bi na ma akra ne ntra me wu hu no na send sika de nya nsa na mum de mi bu sa ne se eye lo no meba lo no wuji ye meba tobo wuji lo no enfie sei nie ana wuji ye no so no muni baby a mukoko ji lo no enti no enisa oba no kra na frɛ wo bra sumbo sumi ye so na watwere so ye wo so kotua wade a no wakwa kotua lo no enti bisasa adan na wuntua sa lo no mami yes no witia bi eguru me bia na me ho kire me ana me ba eguru me bia mo kire me ana wutia lo no bi ukoko tiazi sesini na mu no ada woni me kasala nkase no se ni ntapati ebu adishi mo tuyebi Maa Akos ma bi sana se ka u sa me no ka me ka to place me ni sa sika tembia ni ntapati ebu ma se mu na ye simple e de 24 ka no ni fa se bi hu me ba no ni hu ba ni wi a me ni problem bia asipoku wo ba no ube hu no abedi ensem ni de obe hu na me ka lo ni hu asem lo ni si wutia bi wutia asen adishimai fo lo wutia asen me no 6 months me tia 4 months 3 months aden what you must ada when tia 4 months ya na ma ehi bisa no akwasipoku hello mi tio eni hello ka be oga usi lol usi adishimai fo sikaluti ai mi tia 4 months uti ama hwan na wo ya juma bank ho na di sika na wo yo mati se usu tuye bia ya be hwe kwasipoku lo no wan tuye bi so usu tuye bia ya be hwe yanka no kra so usu tuye bia ya be hwe no wan tuye bi ya na make sa no so utua na utua ma hwan na still o mo da so gilo sika e di fe baba we obi anyi fi ne ho so obi anyi fi ne ho na kire se wonu mo ma tua wie me ya wa se ye ka ye no me ka se enyo no ne kosobo ya na me boa na de tie ne se me tas ade no me de na de be ma no me de na de e be me se wan ka sa ma ko kwasipoku enya onu ni siko eye bank loan na okwaje me pacho o ma na je ma wo no sabre na waje kwa waje sen 5,000 okay how many years ni 6 years ni 6 years na e was a mode years dodo say na tua aye 6 months na ye na mu na itia fio o tia mi tia bia ono so ko tia nkai na so eni fio mebo enti na e was a mode 6 months and the tua is 5,000 no yeah and na kodru 6 years 8 months now loan na kodru 6 years na say interest crack ho a opoku bisa ho se de and so wo betua ikra na nyi pa na di ni sikatua salo no because wo kwaje ye no wani bi wo di ni na ma o eni adan se so ni kiri ni tia for good months ni tia 4 months me ho tire me ka se wan ka me boa me ka sa ni pa no hello akwasipoku hello akwasipoku boko die o te malaria anya mi o me mo da na no ka me se wo bodam kakra so wo bodam kakra nti yesi ye fa no matu a sem ye di no ma betu a ma fo be frefre me se wo bodam bibi tiesi wo so na wo die gire yie baby utia 4 months no ebi wo be kire mimi ni se mi du kaple nti de meye biala na ujina ho bible se de enso ujina ho no on hweyi wo mom na hwe ho yi wa ukon kudim de franka na wo him no wa wi ni no blasta se go o ye dede no o na wo hia ba bia ujina ye petre o na hwe ho yi
Why? Goliath no him so kum David awie. Na ni ba ho na se ka da ne menem no wawu. Nti wo da gina ye. Dia he my system fa mo de kan sense so no ane de ne sense so. Do you why kutu dim so wi a team so kan kwate asem. Wasipoku. Oba mi. Say what you to say sika no betua. Da ben na. Me ba mi nka nkontompo. Me ba me ni interest de be so so say de work no me de sika no talk ni be man because me tia bi. Enti say na aka wosusu se wo betua. Me de 5,000 be bre no. What the 5,000 be bre na che say sika bottle no eno about Akoma FM 87.9. Obaji wen. Say o di abeda yen. Ahaya na di abeda yen ti wonyi a. Regina, you say wonyi scan wo abaji no wen. Ana nyi scan na aka se enyema. Sika na me ka se mojima. Say wonyi wa ha say yenya program. Onchien bi Maa Akos pacho. So aso Maa Akos pacho to aso. Wo jira wona so say wantua bi. Okay, dia to so mienu osan wo ma ne ko sign loan bi de ma o. Ya na woni ma loan kro. Ya eno so akwaje ma opoko. Na me bai. Oti wana jire ya jima na sunsi na ninzrai. Akoma FM. Ndi me so na nsa. Ana de amai ai di anawi. Na fasi ai ade so table so. Na ye drawing. Nsem na me see apart from nsem na me no kan yi. Ni na se bia. Ni na se bia. O say ono oni makenkan ena ne kunu so na nti wodi ne ko ye no wa me na kwa sign group loan o ekire so wono na ye group leader. Yes a group no ko bi je loan na se wantua ono ne ye beyere no enye no kure. Oba bai. Se bimbila. Me see. Nsem na o kan ma ko hwe ne no ma menya mi ko hoda no. Yeah. Na ni na oboni di madam for no. Bank bi wo Kamara WBI letimi a tiro mo de mo ye nsra adwuma no ana se de woni ne kakra wonti se ya abiem. Hello me tie wo pa me see na tiro mo ba bia bank no manager na nkasa kula bank ne ne bia no e mo ne number ti sia me de be no me no ma ye so adwuma so many years. Okay o ya adwuma na ho tra me di no wadada me tinkra nyina mo na ne ma me o de adwuma na mi group crofo be se 300 e mo di no ho ana me di bi di ma o me do ka group ho na me di bi di ma o o na je se sika no wo ji de ma no but ono akwa sign sika na ma o na no wo tra me se wa ko ho se wa kwa di 2% no akula na on fa na wona mo nkenkan me di manager ne number be ma Mi ko e musa che aka me ko fini e hu me ma policy for nteme we di WBI manager number be ma the number of me ayi friends so me phone me tablet so na hwehwe na me di ama na che se sika ne de ono ankwa sign bibi anyi ama na mom no oje bosia ne ma no ono na request ya na se bia wa pe bosia me say me ni people bi no ha me to kone ni people bi ma bi no ha me di wi ase me to kone ma bi no ha me di wi ase me to kone dia wo ye ni do je ho ke kan wo ye o kan sama ke tra be to no ye me say mi pese ma fu hu no so bu oba kwasi abi kwasi poko baba oba ewu ne try mo ware mfie sen ya ware ya 4 months 87.9 mba no 4 months ana me tu kwan ko di 2 weeks your baby na me ke so what 2 baby o tino e dia kwatra tema ho no no kwatra pe free sense me ho ni bi okay na wo wutu kwan no wo kra no mame me ka no wana me kwatra no ya mame ka se me ngato afra fra o ho no o ka tire me na fufu bi sa me pa mi ko ye die ne test anya me ba na mame nkira wa dance e wo ya kwatra fa busa ne de se o ka tire me sa me fa fa ne to banjari so du sa so fo na wa wu no o no nyame atia ne tia me na atia ne ka me na wu
na ojú àwọn ya yìí sẹ́mi nù wọ́n di wọn ti jáde ọ̀pẹ àwẹ̀ ẹ̀tọ́ owó nyàmé hɔ sọ́fọ̀ ní kàkiri ọ̀sẹ̀ mi ní nfa mi bá mi ntọ́ ní banyere so obi náà ní òpìtì wọ̀ ní ìtẹ̀fẹ̀ so kẹ́ despite group ọmọ radio station hɔ no ẹnna nka ní sọ́fọ̀ wọ́n bí mu ahẹ́ fa ní bí sẹ́ni nù náà mẹ́tẹ̀ mẹ́ bá so wọ́n fa mi bá ntọ́ ntìmí náà fòfò koraa ní mi nìyẹn bẹ́ẹ̀ kọjá bi yìí nù ọmọ ànkọ́ busa ni sẹ́ mi ti sábà àkó de bí mẹ́kì mi kọ́tọ́ àfẹ́ ní bí ọ̀sọ́fọ̀ náà sọ̀rọ̀ dẹ̀ ewi ase na sɔfo na ɛma wo kura wo nkasa me ho ti mi fɛ sɔfo na ahoma ti bi na ɔpirikyi awie wɔ radio na mi sɔfo wo baa ni wo ma ne sika kɔsɛ aduane bi wo yire ne mi di nkɔmmɔ wɔn si yi me yire ne mi ma mi hu me yire me hu me ba na sɛ deɛ wo pirikyi wɔ radio so a ɔkasa no yankopɔn bɛtua wo kasa de enyuma ne wakɔ ɛsifie ɛna mi ka kyerɛ evangelist obi o meka kyerɛ no 1 month 2 weeks ɛpɛ na ɔno ankasa ɔtɔre fɛrɛ kyerɛ mka kyerɛ no kyerɛ to sɔfo bi awu o sɔfo bi o dɔkta bɛyɛ sɛ malaria na ɛyɛ ne maa ne wuyɛ anaa typhoid na ɛyɛ ne maa ne wuyɛ oyi ato obi a wuyɛ edi n'akyi na wɔn te hɔ n'ato keka nkwasi asɛm a sɛw na ɔsɔfoɔ no no wɔyɛ keka nkwasi asɛm sɔfo bi o sɛ ne obi na bɔ nsuo maa ne wuyɛ ɔno ani wuma ne ne nya nsɛm a ne wɔka nokura ne wɔka no ɛna ɛde ne kɔɔ heaven na wɔkɔ no eti o de gyina hɔ na keka nkwasi asɛm a wopɛ keka deɛ wopɛ sɛ obi abi radio station ɛtam wɔ hɔ yɛbɛyɛ advert ase wo ka na firi keka deɛ wopɛ na kyɛ sɛ evangelist oduro ne nnwuma bɔne ne ɛma ne wuyɛ no atemu de bra bible say deɛ na ba ne ba mu ehunu deɛ akorɔ yɛyɛ members ne deɛ yɛgyina baabi asɔfo no sɛ monkɔ ne gya wɔ ha monkɔ nti wo nsɔfo no a wobɛyɛ gya no wa nyina ya una abeto janum na se wabu wedding kan wie wo se ne wo start and wo se ne nyuma boni nti no we yo na ta wo sofo oba me ma ko gya nyame anim adian sale sofo na ba yi dabo mpa ye sira na wade so wo tini gina ho se ne ne yira wade ma mi hu me yiri bi hu me ba ntia ni na nyame bofo be na obe na wo wadi bi aba wo ka nyam o sakra nkrofo adwen wa bra wade mboni wo trim but you fa bibia nsto nchen kwasi poku anu oya o na no ya aya ni bre wo ka ni bre fata me makasa ti wa fambo ne jeme okay opoku yenhwe ensem ni nyina no ani soso kwadu a oba ne de bo wo no anu ode akora ne de manya ka se Regina twene mo ne betene ye pe mumie no moba ti ba ko fa akora ne nsie se ba ko hu no but utumi o ma ukwan ma wo hwa no se bia wo send sika ana bibia tesa ya me ba ha se na me send ni sika ebi se bi hu se wo ya ye se ma mi hu akra me ka se ma send akra sika bi ma na me boa because ye ti ko kwa ye ni nyima pa se mfie nsie ni se bi me fa dia ni bi me fa dia ni se mi di na me ka me ba na mtie dia ni ho na mi su ni su ki sa aboa adai bo ne be na mai akora me na so me na me do me na me papa bo me ma me aboa me wi ase me wo akora na se na ye to akwala ni di no ma me ma o sen kwesi poku usu di akwala ni to ma mi ma o sen ye ko to akwala ni di no uti asen ye ko to akwala di no uti asen enye 100 Ghana na o ma mi na me di to akwala ni taale eduane pa mi ye no ka hobi udi akwasi poku mema di ube example wi ase mema di ube example omu mo ma akwasi abiem udi etwen ne behwe mi udi mi chi sa anya adwuma kwasi poku twen na ja wo Regina kra ne se na wotu owu pe mema dada enye nka wo nkoye na Maa Akos mi pe mema dada se na wo koye na duro mi koye na duro no kre Maa Akos onu na oka me se Aye wo de ne kwadu na ma mi di ne kwadu so asanka misika kama jidada kama ifendua kama kwa kodu edu yes bisa ne se poku ya se ba bia ku fa da ye entertain no ahona na sa o ba bo ni ye no se bisa se sofo na ye se the Holy Ghost no bro ni wanti ni sofo kokko no okwa gbesi aye bo na wo de na ni bere beti akole no Maa Akos onya so le ha na ni on fa the number wo the number wo the phone so only na na press sofo bu kara temo yi ono na ni papa say no ni ye tete mi ko ba yi kwaji adro dia be shafa wo
Me yet a team. Timmy, yeah. Possible. Wouldn't be a Regina Kwaji Sika Okwaji drone de Abe Shafa. Sir, and Frank and Fono. Where my dick at the name come out day, Rabbit. I didn't even know what to me. This is what they are drawing been where the animal and now said what the China sister can in a bed about Anya. I know the minute one answer, but the enemy dear. Wouldn't my man imagine a bar from the penny be an in the world when I'm there and see what I'm man away. Loving. Some to a German man told said it be a people restaurant to the other. Some to a German come on, you are in the abundance. Yenny did. Man who run inside you, minute to a table so. I heard the unless I know say, Coco, Mammy, you. I mean, look at my ambassador. It would be the Catana Boyson. Mine and can't be here. Sana near my Mawabi and the minimum. I don't see again. One can go to one according to commercial downfall. I'm not a one. One not a hair. Minute to another for a down for no hair. But I'm not going to put my dear. Your friend says that they are not a public color selection. I don't know what I'm saying. Jinaso. Yes, I know. Yes, okay, Jinaso, no, Adam for be Pama dear. Christy with him. Okay, what catch and say now we Pedro the aye Japoku. Yeah, only so we won't hear about Chandro. Only say Quasipo couldn't say Madame for Christian free. Or no poor be some say Ama. Ukru we there also what plans who train Bema Wakofa. Bema Wakofa no crown home Emma Bebre. Marcos. Only say Christian Mimi for Probe ye wo. Who Bema Mishia Watale too. Top 2 was a team. See the workers were so share what I did me and the trainers me. Top me and Quasipo comedian Probe Yewa. Who share top me and it was a me. Nami dear Probe. Yes. Number starts in the nation. Nami said, better. You are better than I'm getting. We can say that I'm not an afternoon. That man not quite in the car to send me and you go to court to Nayano. That man there. Not Bemani. Oh, I'm better on someone who are friendly. Yaw. Oh, was it? And also, I'm on the car. I'm not top. Now, send me purpose and I will do. What's it? Maybe. Nipo odo wadi ye nyina na ye ne mpena because tamo no be hia wo no na wo so wo mpena fo na wo jeja wo no eti bia before wo so be hia no no so wo bi but wo hia wo no so jai wo no wanya wo say okan say akwala no kwa ye di mi eguso okan say ye di mi eguso aye de na say akwala ni ye ni ba wo be ye test so hu say ye ni ba fine aye de na hu say ye woni wo manya Matase. Then I want to say some man or no man. Oh. Sir, I'm can't see why I wouldn't answer. Wouldn't your body and I'm going to so can say you me go aqualanso. Let me hear, and I'm Suman, and I'm a good answer, then I'm a friend speaking. Or you go, you see, Blano Cotes Calaman, 10 million man. So why you know? Then no man, no man, now no one other than I need the jar. Of course, Nami, Nami Siaquasipoku. Na mene ne wo ho bla ni ye bia so be wa nti mi hia Kwasipoku no mene na ajaye na mka je sweet nyame ado ma hia be ma bi na si ama nti oni obu ku beti na nwa to na ukwa wo de ho nto wa de no pe ase bla no ope ma semti no akochi atemi no what can would you say one until Maa Akos mini bra na ejai so amafo ni mo bra no ye good bibi tum kra me kofre no enne ni phone no me say sa yira o mi ba hani na ka me hwe ni no ma when Kwasipoku obi na ba ma bi ani o Maa Akos nyakopo no hata soro say da ben na mini na da na obi afre na homachi da wo me phone so okay your friend is sweet okay na kwa ko hwe no okay Blano kwa me da se ni kekai die na chese wo da o te kaka sa akra no mpokra sa o si sweet e de mi guso oh me dia na me hello let me tell abusia bia wo ma senso me ba no anya me ba wo ye fiefo wo ye ya wo akra no wo mi nua bi sesi a me ka no nua no mi no kra ba mo ho mo sesi ho sesi a ka se mi ni ho mo ma ho mi anu mi no ko mo ba wo mo ni mi sisa no ko mo ba ho
na mse mo mo ba wo na wo nsira na wo sister be na be do okay me danyamia sesa hono de o kasa e de chemani ajepa ene na sede asem ni tie se wo na wo sisters mo ba na wo sign wo no mu a ye be pese wo mu nyina ene wo beba na fe yatena se ne ye hunu no kra no na bra wo de betue sika no so ye hunu na fe yensa kana akora no so ye hweka ne ho asem because ni nyina yade a ehia ye de be ma asomdwe aba na ehwanya enti ene me colleague ba ko ni nkomo na fe yen shada wo betumi di aba na yenko aya kuma 87.9 FM nti Regina ma said ye tie bia no odi abedan ye no ye be hwese ye be ye ho adwumade ama wo na ne ewu hia no won saka na so atimi akoto awa brabo so ma ko se me water ma me pes me sika me di aba so refer ntim so me penin tem kakra no problem na me ntimi wo di atwen ye ne ne di nkomo nti wi ade be si bia no ye be ma wo hu na tie for ahaya koma 87.9 FM o share e wo nua TV Rabi 1 TV and na o say Chrome TV ina bai me free tema hey to tema to ena de bai eni no ni brewom eni no ni asoja ayesa ko bre no aha eni mane nko eni ehunu se woni asoja na se soja e di asem pacho Maa Akos me say first na me tipo kwase na me share ablante bi e frɛ no kwasi poku enti me share no na me tonsa tinani blana menema nti ni blano ya obeton so nti obi ewu na ye ni sim store ni nimpe ti mehu ana omu sila omu dos mu ye 5 ni blana count me de ni blano kwa na menemu nti me de meja ma ye pepe soup bia me di simi sam meton na guess na me ni omu ton sa no nso omu so show omu de nti mi fa no ha me fa ha no ne ni kwasi poku no olu abai mu ho ani ni bo me nimpe no se Nigeria na ohwehwe ne no ono ni mia si sa you mate na ofa na ohwe me se onya botami to ma ade to onya botana me to ade na odi koye odi mi no ba e wo me kwala no ho e na okoye nti ofrefre no ha me na me di ko ne bra ho ko bisa se unu ese odi aware so ato menim so be ware sese oye bema oni obati oni betimi na natana osi o kwasi poku die oni problem bia na oni yire me minini ntra enkosi ho a nti bebi a me ko prayers na me ne ekọ ho na me de ne kwashi abna osofo no loke ni se mi mama wotu ema awale na anyeye nti ni trans se me hwe nya me nim wayi apepepe na kwasi poku di brama ya di ba ma kwa nti minini kwachia osofo no bebi a me ko pray no si o onu kwa ohwere na na mutu obe osofo nti ya mu mpaye ti osofo no kasa neja afede mi di madwi ma no ene ho ne mi bonkomo no ye adwuma wo ye mi company ye adwuma bi wo seka nti ho no wo ti ho na ofre mi na me ne kasa ne start nti se no ka ni problem cham si o ene die mi share na wo ska ka mi no le bedi ti de bi ti bi anya kupon ni problem be no kan se opa kire se adwuma no kasa won sa na adwuma no yampaboa but osimi amemu aye di kaka sikasem na misiyu nyame beye enti mimi no sikakra kaye gusu ye nanti ye nanti mitimi ni aduane every pokwase ekọ circle me de guys na me de Akoma no to me dun so na onu so ba me ho na opa che se mintu wa haida wo kolego no nti mi ya mi mra na misiyu mejuma no enu ho wa ti se be ya dia dana mini wo mu singing room emusu ba mi niko amasase mi ana misiye mi ni omuko kan be preni atwena echi ma wo na oye mu ho adia na yatana no see you te gusu ye keka ye wo sana ni se bebe mu e no see se adia ene mi bua no ko ye mi ho adia mi bua ni sesen mi bua ni sikase na msiyo mate nti opa no na mi jilo biom first na mi jilo wa dishiman ba ma jaji na oba mi si obehia mi jilo ti mi nti na kokro mi sa o mi ko jima no ni afa obetua loke mpaboa na obeye bi wo mi ho oye ni fa di oye kra ye di odi ko ware da so o ense ye ko se paboye oye ni kama na amafo se onye na ma obetu amafo betu mi skra me to bi ato asi yo mi se mi kun de okita sa na ejuma na
me ko ji loan man wa de shima 50 million interest 8 months we are interest 50 million na me diska ne be share ni sa me ba na o ka kire me se o me yi bi ne fa na me se low ska de enye ni sa nti media me share say obeti ebi mami say oba jiwudie ne fa koto ne ma no ska no me 3 days na me say friends prekwesi me ti hwio no si o odiska na ko sen ni bra wa bloche so fa to ka ma FM na me say no no a na wasugu so a witien me din ade Maa Akos. Hello Pastor Julius. Hello. Pastor me say what dey call so nyina. Akwasipoku sani kai part 1 2 Akwasipoku the genius we part 2 na beba na haba yin se benta na de wa yen dey wa ya na de wa here oje TV na IT Akoma 87.9 ni Omia TV na Akwasipoku kwasi ebu nipa ye nyanse ni papa no me analyze ade bi ona nkofo a omo ise oba ahema oba fefe nana ahema ma sa me de ma no fa ma ho tete sa no omo ye kwasi ebu ni papa na sa na hu Akwasipoku so ye enso mama mi kan ni ebu bi ni wa wakato kanto asema mama kan ni nada ebu pin ho wakato o ma no ko di lo ma wa jatu ase obe pia emu 5000 kwa na eno na o kai na o fi o di ka kwa pia bi na desa ampa wa di sika awawi oso obu awi o ba so tere se o no amwa na tese ma nsema sisa ken ko ti popun tram dia enya no kwen na nta sampa sisa na ada na we do sika ntro egu so sabi na mema bi a ayama omu ntante no obi dina ho isabi o kai na evangelism bi ama wu wo no ba ani ade evangelism bi ade boni na ekunu na wo sabi previous Akwasipoku bi de wa na Akwasipoku bi de jo no me be oba asia o de se nfinsie nie ana no oto akoma wu wo ba ni mu ma me bi se Akwasipoku ade na wa ya fa ku so the photo says no person me ba and one person me ba and one person me be ni na ma me ba no na ade na akọ me ba ma me se the o fi ka fa no so bi we tiri me wan tie so ni wi a e be se sa Akwasipoku ko so he me ba and obi se sa Akwasipoku be he me ba mama si se bi na o ti wi ase a na ni am bre ko ba he no se ma ho ba ne e ma ho ba sma ade se bi na o je e nyam sa ka fe na Akwasipoku to ka ma me ti Akwasipoku fo sabi ya si yan fani ha en kwa penkin sa ji sabi yan pen kwa sia sembia so woni si sanatna ama na to wo tumi akoso ne fama ne ko sai no nyina de ma wo ka wo fo ji yi this man that so wo chelo no na 6 years nie eni ntia eni kwa se bu na chewe adi na so se betewe enti adi pa na wo be yu wan se ma sika na mba se mkotia na wo na ka se ma mkotia adi na so ka sa ma pa so ka se sa no memory and the man from ma and we show my film the second and people go from go to say oh man what dead na Akwasipoku you be na no dead so I see me number ba ma me na man and trust and cancer no if you say you sorry I mean see Akwasipoku you kwasi ya buni pa o bu anu kwasi ya sebio so the team anu ko tinka Akwasipoku on fashion if you say o wa fa ma me say sebi project wa kwasi antani ati mo so bi ba na sa I'm so ba aya na sa wo ntia ese o ma me hwe me ba na sebi previous o to no ko ma ba no so me ma ba ni bia no o se me akwani sika o me ma akwani eni sika no o mo sa foko no wo se fa ye ba ma ye e wo se ye mfa akwa ne ma Akwasipoku abi mo wo sa no abi se pa ne ho so nkenya so me nka enti Akwasipoku so ba no ba yo sisi yo o so ba no ba ya o station ha no and I will go and say, and I radio soon. I have and one was not said in progress with 3 so and what counter so Akwasipoku. One was him. And then you papa see a month of Basakasa. No bring me Panama one shoe. No bring me Panama Sam brown shoe. That one is the commitment shoe. Mention that. I don't see. You're not saying, I mean, but I'm not sitting in a manner. Not so sit up on a back. No, but all back.
amamre ni amamre de so so ya so twa homa bra ba ye try ya chama to say jama so ma ya bramo ton uti samu nyina eno omra ka de wo fa wo mo ka tom say ehia wo mo o mo no nyina amra ni entrance ni nsisi aseni na si sei o tawo si se akwano pana he no mba so be na ye betinu ma ka bia boa ye betinu ha oba se de bia da cha oba no so bu se ne papa he no ma me da ase Yami papa said you cook kwesi apai de who had the microphone. I just so to chene. Was Maa Akos, this man is not speaking truth. He should pay the money. Dennis or the free Cape Coast and buy Muna Wanosis name was it this man was lying and he is baby there would the source no mean to me nana ayiso and also the no mean to me in this atem no I was say please arrest him obinso the no was Maa Akos, can't you see that man is lying? Oh, but me interview. Look at how he's insulting the woman. This me pacha na dia atam no so this you goat, I wish this woman is my mom. Like sim and na damode ha no to me and can kind no oh there be yanko mama your TikTok brother be mensa and then a birthday inti mensa happy birthday amuzu nyame ensha obebre mama he na on say sometimes me ka say any bible mu so oba be boa be ma sikasem but ye ha be ma ye abusuati oba ye kon ye nye tell ye kon ye support tiri no hwe se oba ehu ne se mama me de ho de ye me ya ne se odo no e no hu ne se okay wu ni bi ma me nkwaje bosia na e bia wadwuma because oba wu su ni bi ana mama me boa enti ma me nje na me fan support o kakra na wo ba no wo ba be bona sa brenu su akwaji lo na ente se ewie be ka che se aware no wo support se 10,000 na aware be nko na mo ye sika se na mu twa to ho a mokotia wonkwa na 10,000 no ana ababa we nso kwaji sika se de be support ye ana ne to le bia mo mama ni ye omo yasa papa ana na wote sa ana na osuban te sa echi oba ne boni oye ne se onkwaji lo ni ma o se woni bi odo wunti na so fa bi bra no so fa bi bra na mo fa nya abusua na watina hwenya me anim e de se ade we ya odidi ne se agina ha edidi ata mama me hu ye nka de esan me ma minimu ye se ye den minasepo eti wo ye be ma o minasem na eju ha wo boso po wo de ye kase sanemu a wo sane ni nyina mu hwensem na edidi ata ma oba wo ne na wo hwensem akeka kire no se me de me ba no na me wo mpena ende ma aka na me bo na wo mpena na oba be ka kire ne se Nyankopon ya kire wo se wo yire no na sa mpena na wo no na de ba sa na wo koka kire sa mpena no wo de wo se wo be ware no obi ka kire so ye ba chense e na de ne na ni nyina mu no o ware no be ma eya menye sa ade a wo ye na nungwa se na pese oba ye no amegu ani ma asi o wo se ne kana wa ma na kobo no eno na betua ma no asema ode ba ye no wa be gina no ye chense de be na wa yire ho keka no na mama ya na ma na minim on se e ma ye desperate say ya aware no se bi ma na e ba say ya because no so obusa no ka se no so hwe ye no ohun se ni kunu na enye ni kunu no o se bonsan de yi ma ai bonsan de yi ne ma sometimes bibi ba ye mo ho mpa ye ni ehu ne se ampa se nipa na o ba ya brabom na o ba so obebo ye na o ba so oba be se we o ba so obe se yo ohu e mama okoso ve ohu so oba ne ye brefo wakoye ko hu so oba ne ye brefo na wateta na che ehun se bi adwuma wo ye no kakra wo ne nsem etu ohu se ho no obetime didi wo ho na de trousers 2 top 2 beje ne wanya 5,000 enya ho trousers ahodo oto ewie bebo sofo bia se bi nyame afa na akosie no se be ka nsem na sa ache sofo na awuo no na wo wi abe wo be ma bia na no ede bia mama ni suban nye hwe ene nyame nipa nyame do anopa ye frɛ won nsem na aka na me kwanam ka se won fampo se da no posi twa boye no na me ka se frɛ na won fa wakotena se aplan de oba be ka na me mama de saye mayi ne ni nua ma na omo ho no mo ye mani bi enti se oba ye ni mpo no mo ye obi mpo anka mo be frɛ mu nua be ma no aka nyansa se ma kire no ewi abeka se oba ode akra ne picture na abeto na ma mi oni mo no na nka oba no waso ne ba no no de adi na chi aba mo kra de enkumafo nka mo nua be ma
eyere wo anka mokɔhwɛ no ada na ma akɔhwɛ no ada na munim no ada na munim no enye ha so eya ha ne nkran onye aha ne eyi abrochire ye omo ne kwesi pokumra mama ya na omo ma niema eye ya dodo akwesi pokun nsem a okan ye papa maami oba wa meguwa ni ma se wose fa ne sika ma no enti se wo hwe wo na wo se wetua 4 months enti wetua 4 months anke da so frɛ no wetua bia anke da so frɛ no eya mema mo nye sa na so be yi ne yam so do wa onjimi ye said de mema so yi omo yam so omo don ma ya omo njimi ye no same thing sa na tie so ba no ndo wa anko okogina bank nka wudi onyim na o so ne sade ne call bank okra so onko sign anko onima kenkan okọ ne ama ye bu fan so e na okọ sign no yi scan ma papa so be ba ye twen ho enye me me kan sem nchiro me da say Nana Ire and I was saying can I say will be message I said this man can die at any time. Okay, was it there is no truth in what he is saying. And I send a message anymore. Was a good afternoon, please. The man doesn't respect himself at all, and I don't like the way he talks. Maybe sense na no ya or say there be a 70. Maa Akos speak the man is bad the power. As some say papa message is there banodoso. I say hello, good afternoon, Maa Akos. Okay, good afternoon, me pacho. Good afternoon, Maa Akos. They are Akrobo people. When you come, yeah, mama message, you know, and yet me to me, I say the man is very wicked. Evangelist, Yemko. The day I see, send a draw the chair. And chetty for Nashafo. Mama, my dear Cosibo ya pow. A yakwa say. Santifo mema binom we unu de bia na obone to pampas we wanya sister ebunu kwase yi osad na ni akokran kran foforo osad na ni akop na yire ka no wa hwe area ho wa bunu wa monitor che wonim adwuma ye nua bayi yo onim se de osi bodo homode ene o hye da na obowura ho da ko na mi hu wa na mahu se me yire nyam ya yi o mama koshini sana nyame yi obama koshini Abraham po nyame anyi sara amano na nyame abayiwe ya makwesiboku Abraham po ye nyame adamfo nyame anyi na amano firimra Adam sabi mpayifo kanse munu etia onyankopon wagya anyima no swati awo emema bia ye o madwin se wo medidi ma ho sala kwesiboku subati se obaya timia bomodin baby okay press I mara wo say ensakura no mo antobi ono dia wo ton no mama nsa ton fo man so obando wa obeyesa se no ntino mo obando wa obeyesa omo mo ton sa no iska se bra wo ko sport ho wo ye kalomo kakra wo ye wei kakra wo ye wei enti wo hu ni se kai ade jamadaro kuro ko twa bi akasi ko twa bi ne 2 trousers ne 2 na wiase wo bia wo nya me hu se obia wo busa no question bia wo de babru yi ano mi suro sa nkrofo do kokokokoko wo ye ya no okotu wo ye ya no obube ensa wo ton kra no no wo sesa ye edi ba ye be ye wo we say do no na ye wo ade wo sa bor ko adu se de ode ne ka esesa aduane de ba ye na wo jimi fo sa di ban ko mo a kas ka be na ka de fe aduane nako anu so nka ba me na mfa enti se wo ya aifro wo ye bi na wo tu o nso so mu bua wo chese wo mo bua wo yira na wo mo bua wo kuru nyina no eya ne mprafo no wo so oni bibia ka nesa se na no oden na no yenti no oba wa obi o kan se bi so se na ka me pese ka wo di abade a e de nyina begu anwu animas chese oba na so begu ga na animas no ndia wo se wo di akika de oba kika na mema nyina do oba ya dance asem no kan na misuro pa emema bia no mbobu oba kwase abio ne de asobato fom so ade be sibia no akoma e ba be ka kire enti akosi boku abusuafo ye be sramu muntumu nua be manofo ma jeje nke ye be studio wo be e wo mu sanko mu din kan ba kamu bantem wo mu nua no ne atie de om pese wo mo ka so horo tese ade ekoso wiase se pa mama e be ye ma bi din pa so mbe yo mbotum ska bo mama I'm telling you de ekoso I'm telling you and so we had denya sika ni nyame de ahira ma no because when nyame de hira ma no a ne ye bo ma na tirimodea ne nyame da na table eti we had den so no yire na wo ho wo de wukuru na wo ho wo de
just say according to Nsem enti ye kasa de ani a brase mama nya ahomaso no now 100 million ko ba ko bubbles ya 5,000 diamond jifaya ahwa de em de possible 100 million say na ye ya mo nkwa wuche 100 million nkwa 10,000 possible ade de be e dia ware ko am ware ya wo 10,000 support ye and you do 10,000 yen na obey you 50,000 enti ado be ba no fa video ne mra ye hu video na ye be hu 50,000 awade ye be hu yes ye be hu ye hwe ne ma was ye ye hwe nipa eguo ye we canopy sababa decoration no kwa bra ye be hu ska why do be ti decoration ba ko ji be 300 million so no akwasi bra won ase fra ba ne pa de chew akwasi so we ye be ma wudi mi nyansa pa fra wo yiri una wo se wo yiri saka se oba boni na wote wo obi a wo se wo yiri no o yiri no mu nya yo oba boni na wote wo kwasi wudi mi nyansa yesu akasa Shiakasa and rough. So, but the best way to reply a fool is to keep quiet. Okay. Also, by who did not tell me now, feel why you did what just when Jimmy you say papa. And call back say, because I don't go see a chua pano. But why you did or one who did not tell me, say, I may have a cause of malaria. The malaria for you. Woman malaria actually. Too cheap. The big bag was supposed to go in you best Ghana for mema. Okay. A many be a woman so babua. Okay. Young Shani and Bray and Wasi. Now, your boy support to no Pajau Jina baby and Fanunko Jina baby. Okay. Near Shady Radibe and other Quasiabono Rosso. But I say, also, Maa Akos, I'm your piece from Suhum Police Station area. I always listen to your program every day. You looking good. Nyame and Shaw, Papa. Akos, I know him. He's baby. Nepacho, the one yana dear. Hong Kong. Good afternoon, Marco. The woman should go and look for her money. Kwasi Poku should respect women because his mom is a woman. Good afternoon. My name is Eunice. Question: why are we not seeing Maa Akos? Hey. And Nanekia, and I walk on. Yeah, my young child, home rises here now. Young Kwaji win. So multi me radio sono Rock Clinic Limited ye Kumasi Alaba ubu Kumasi Alaba also pepenina ye friend sika ye ne penin sika efie no ana edi enhwene mu na sene da ye ba ye kanom ye wo enyo ahodo maako enan a ye dia badwa so a ba bia obefa e Ghana ha de obi e ka se Rock mu de ye nipa ese efata se efie bia mu enyabi ene adura ye bedi kan ka ho no eye aduro metfagen capsules na metfagen capsules no di dwumadia edie pa ne se e boost your system no e boost your system na mfaso bia ye benya funu no eye ne se ye emempe ene nkasemu adwuma nempe ene nkasemu adwuma entimi maame no me papa no me nuanom a muntie no mu a mo so mo hwe me se wo nkasemu nempe mu how pa dia aduro metfagen capsules no eno ana me kanfo edi amawo bia o sciatica pain na sa sciatica pain no da no ye ba ye ka wasem sciatica pain no eye pain bia ana se ya yi bia e ha amanfo bebre e hyasie e bia e free wachi bomu no kasa no e de beka wo to asem wo se na unti no emu atwetwem emutimi twetwo pa na fe no free to asem ba no attempts no e di kan fa onai baako wo na ni no emu baako etimi yawo yapa uti yawo pa e wo se adabi me na bonku meti yawo ewom afi ni fa no so no na ayese de ananse ayede acho ayese de ananse acho na vo se na e de how bebre abrow na sa yawo ni nyina no eya na mpempi no de ye kan se ebi de eye enwini ene de ebrenom ebi de eye enwini ebi susu wo susu a enkanhia bi ana okohia ayese ye kan kwanhia anase yade bi ana ebo ana obi susu wo susu akese so we kese pia etimi ema wo enya sa sciatica pain etimi ema wo nyabi ana adwuma din obi ha adwuma oye no adwuma no edi se ne susu etimi ema no nya sa sciatica pain na obi a wotena se che nipa dodo na mota tena se che obetena se wontena se ye ene su na wotimi nya sciatica pain ana afi yare bi ti se esichire yare diabetes no ene so
etimi ema unya saa sciatica pain ni bi na mpempi no bu also media minya no mhuse na meto ase twetweme mesola mepa no mehuse menano emu twetweme ntini manum aduo menum aduo na ekọ anase eba na ekọ mepacho ekọ a esa beba na edu baako a onuma ebeboa a ebema saa hawo ni nyina free hodi ama no eye metformin capsules eni aba eboayen eyi hawo bia ye nompe eni yenkase mu adwuma enti wo nso wotena se che kakra o se ananse achimnan ananse asonensa na wonsa na yetititi afewu na no susu timi yetiti na na mu ayedu ama wo upeja na no kwatu mu se adabi metena se che me na no amu ayedu ama me wonsa no susu no da me ka basa untimi emwamu wonsa no kra sei na wonsa na yetititi metformin capsules enene edura ye kanfo edi ama wo enene edura aba enei obia edu no danse eni tini maame no ne papa no baby biala owo a woti nka no tutumbika ne biwa herbal shop afei pharmacy baby biala ye to odro okwa oso ope edura ya to ne dinse metformin capsules enene edu papa enei aba ebo etu yade ase edu kiri ana afei obi so so na aposo ne joint pains oti yaw pa titu anopa wasoro free ne ketes no eno so oti yaw pa na okọ ne ketes so ontimi enna nani etimi gusu saa ontimi enna ana hu obeye hu saa na ade achom onum agreement fagena etu yaw ne edifi ni pedua eye won kasa ni mo mpem adwuma no na asa boa ama otimi ada aka ho ana adwei eyema obi a ukomrika obi a obobol obi a odi agudi hu dwumadi bia no agreement fagena capsules no me kanfo ede amount eyema akuafo adwadifo ma akufitafo amesifo akapenterfo adrobafo obi a wo adwumadi bia no edro metformin capsules no eno ana ye kanfo edi amount ubowura eye pharmacy herbal shop no ba bi eto edro bia na onsa beka bi na wunya edro na anopa wodidi awie no ubeyi mienu na wanom enime udidi wi a yimienu na nom ubenom edro no saa for 5 days na wanom awie ne so sa kotobiem nyese bia wo de bosome ana ebenum eduro no enti anya dura eyeso me num ya me rice dabidabi wonum na wo sunsanso wo se wo towa wo de bosome ana ebenum tiri ye eduro no makoma konkoa enim eno ana wo benum box no makoma konkoa enim ana wo benum tiri me kanfo se eduro wo edi amount se babia wo bia na wo de wotime nka babia wo bia no kope eduro metformin ne bi enye no nko no ye eduro ye wo pakum capsules na pakum no eye memma eduro pakum no bema waye me ewompam bema ono yiri hia untimi nye wasede se bema enne memma bebre egu omho enimase oye oba ukunu emma woni enji ewompam a eduro metformin capsules no ewo ho emma no se bema ni metformin no akoto pakum na ye den edi aka ho enti so ye kumuna emane bema ni yedu ahodi bem wotimi gina na nanso wotimi ko 20 minutes no gina na nanso afo wotimi ko 4 to 5 rounds enti mema omono pakum capsules no omoyirim juomudi omodomo enti bema wotimi nkan me kan fo pakum capsules e dia mawo eye edura wo num ama ye nipadua no madwuma esiesie enti menu wa me koto pakum capsules na nyese me nime ya na me kome yire nchen mesro ade edi kan anopa mienu enumenu wodi 5 days ni ma nso ne ko oba no ho oba na bobo ne nsa no aka tro se niwa se se die amode so ko ayeden abawunu mesro enwe upedia herbal shop ne ba bibiara eto oduro bia no sabeka de number no eni Mr. Number no 0248 88 50 40 0248 and so friend na engage and our friend 0244 18 32 and 30 0244 18 and 32 and 30 and
ɛno ɛne yɛ numbers a yɛdidi dwuma ɛwɔ yɛase ɔyɛ nti wofra bibi biara wonya ho ntiaseɛ no yɛbɛnya abosrɛ na yɛkyerɛkyerɛ mu ama wo so no woanya wo ho ntiaseɛ ɛne ɛwɔ aduru a yɛato ne din sɛ Janika 442 na ɛno no ɛyɛ ɛmaa ɛdeɛ ɛno no wɔbaa a wobu wo nsa na wayɛ ase ɛyɛ ɛyɛ menstrual pains aduro paa aba ɛboa A2 menstrual pains no ase ɛde firi nipadua no nti woyɛ ɔbaa na sɛ wowɔ saa haw no bi a bosome so obiara te wo nka a kɔpɛ Janika 442 na wɔnom na A2 menstrual pains no ase no na ho mfasoɔ bi a wobɛnya no sɛ ɛsa siesie w'ahemfie hɔ ɛma wo wɔbaa nsuo ɛgu wɔbaa ɛnka ɛwɔ w'ase ɛnneɛma bi yi firi w'ase te sɛ akatoa aguhyim mesrɛ wo wonya aduru a yɛato ne din sɛ Janika 442 no a ɛbɛboa wo ɛbɛsiesie w'ahemfie hɔ na ɛmaa yi sɛ buanya ɛbɛ yi deɛ ɛyɛ Janika 442 na wobɔ aduru yi din saa na ma no akye saa nti woyɛ ɔbaa wokuru wɔ akwantuom buanya ɔso wɔ ɔbaa hyɛ aseɛ no nom Janika 442 ɛne metfagen fa twɛn no ɔbɛba no na ahemfie hɔ biribiara ayɛ kama ɛde ama wo nti ɔbaa a wotumi nka wo so wokɔdwa so a na wokɔpɛ aduru atɔ a ɛyɛ Janika 442 ɛne metfagen no ɛno ɛna ɛwɔ sɛ wotɔ ɛnua yi sɛ ne medi kankan no poku capsules ɛyɛ mmarima Janika no so ɛyɛ ɛmaa na bɛrima wotɔ poku na metfagen ka ho ɔbaa wotɔ Janika 442 na metfagen yɛ dɛ ɛka na vein capsules no deɛ ɛyɛ dwonso mu adwuma dwonso mu haw ɛne ɛnam ɛyɛ adeɛ yi obi a wɔdwonso a wobrɛ paa na dwonso no ba koko wodwonso mogya wobɛma mu twetwe mu funfun no vein capsules no yɛ kamfo ɛde ama wo ɛno so bɛrima wobɛtɔ aka ɛyɛ pakum no ho na watɔ metfagen ɔbaa so tumi nom ɛyɛ vein no bi nti ɔbaa so bɛtɔ vein na watɔ Janika 442 na watɔ ɛyɛ metfagen ɛnui dodoɔ no deɛ wode w'ani bɛkyerɛ Kumase Alaba udu Alaba so pepeni siko sika ne fie no yɛne no ne di nhwɛ no ɔhɔ so saa yɛ ayaresa bi ati bo yɛ a yɛbɛdi ɛma yadeɛ nka wɔn to hɔ bra yɛaso yɛ hɔ na doctor for no nhwɛ yɛ numbers ni biem ɛyɛ 0248 88 50 15 ana 40 0248 88 50 40 ana 0244 18 32 ana 30 nti yɛ numbers no ɛno no frɛ me na yɛ mmɔ nkɔmmɔ na da mu nyinaa ma sɛ yɛ baeɛ no moyɛ asotie nyankopɔn yɛ adom a dasɛ no 7.9 FM akoma mu nsɛm dwumadie no a ɛne wasogu so a wotie na yɛkae mo sɛ wohwɛ mahyɛ tuntum na kyɛ sɛ ande tuntum agu ne kɔn mu evangelist hyɛ fifoɔ ɛsiane sɛ afade a yɛbɛfa ɛwɔ 1 week no ɛyɛ black and white ɛno nti ne nyinaa esi hɔ a nti ɔde mimi tuntum no esi hɔ no ne fufuo no so nti ɛno ano no ɛma no saa pɛpɛpɛ ɛna ɛti nti nyame ɛyɛ atom a second yawada wɛyɛ ɛna yɛde yɛn bapani yɛn nuaba akria koko ne first born George Bonso yɛde no ɛbɛto mpɛmu nyame yɛ atom a yawada yawada efra no pa no nsia edikosi anwumre no nsia yeba no edi 17 years ansana wo free monti yede no ebeto so enche na wahunu ye ne ankase ye nua kwa kokko nkene kanani abrenko ba wo so ne ho pa na so de akosie eno no se de etie bia no na me yadoma yawada ena yede yebekwa akokra yeba George 17 years very handsome guy but an American on the nyame be bia ye de na se ebema no ewo achena edweso achena to be our person obejam ye bia no obetumi aba na waba bejam ye na naire grow fine mojadro maka me se oba sebi eya wubu nsa embe yi nso obi ohon mo so ntimi didi ye grow fine onoma e ma wo grow fine esiesie e ma owedi no kra toso na okala no nso aye kama mama grow fine no oyo oba na sebi e bia wo ntimi enya wo kra ononum grow fine na etimi esiesie o ma wawode ni nyina emu biebie na afa wetimi awo se grow fine no o pe bia misty herbal colinac herbal ashtown room smart herbal ase for the men's herbal and apidank herbal pure leaf and afe baby a ton in European okohonoma benya grow fine ni bi ato for grow fine it was 0244 596532 0244 596532
32 or say grow fine ebema we grow fine and Pajala travel and tour and you can for one of the ama when they say opesa wutu kwine baby apeso kobiano me pacho Jala travel and tour and you can for the ama wo na say ma ko dan kama me obi agi me sika so de me kwabrochire wan fama ko obi agi me baby sika so de ne kwabrochire edoso dodo nti say kro bi frames ye 9 kabi me pacho ema obi anyi wusika ni ema wani so ente wote baby a menim sa wo kwa ya do betu kwan na ye kwan krogen ye Jala travel and tour na Shenson 26 March edukwesi 1st April na ya was special package at the mawana wo pese wo mo eko Israel 1 week tour 26 March to 1st April no wo pese oko 1 week tour Israel bia no ya was special package at the ma ukosua dia wa Canada USA visa na opa ne nyina Jala travel and tour yese bomodia ne bra kumase aton kumase stress high tension and cry is Legon Fred 0249 198 615 615 any Jala for any enkomosisia na emom Grace Gift back laboratory services yema me Dr. Grace Bodu de Haman what say yade bia wasa wona wo pe be ma wa ye mre ana wo ba wakosu kuma no anya diabetes stroke yade bai na yema me emfa hama entu ase age se e bia sabe ejimi ene edam na afei achacha eno nko de yema me ntumi nsa yade akabia no Dr. Sakuma se Ohim School Junction Oshim ama from Barakasi Road wo enkrai new Achimota obem petroleum bungalow na wo de frey 0543 32 00 na ene mame ene enkomo na onim Waterfalls Drilling Enterprise mama Waterfalls here se wo pensu papa omo tunsu papa obenyensu onsenso ni be ho a omo kotuma wa ebeba ne mu fin kwa enti we de Waterfalls omo de ba omo fidie ne be chomza ha de etu a enso obenya ne papa bi enti eno asa okọ Waterfalls no mo betunsu Waterfalls Drilling Enterprise ye wo Kumasi Baro new site ene na ye be about ne kada wa brosa kromo dweso 0246 26 57 07 eye Josie fashion no enama matade kama ya enadwada media shey Josie ewo Kumasi bomso wani meet me the sports no enede ehwenemo enei ma Josie fashion pempa montade se na no meka se eyi ntade no eno ane pamma me enese wo hunu bi ane wo se Maa Akos you looking gorgeous na me se black yo ene braba enso nti ojo ya de Josie fashion man pempa woni amanyina ma se wo penu a Kumasi bomso wani meet me the sports edition mo friend was 0243 433 465 465 enti me sha atade no shize so hu ye no ene wo se Maako atade ne style ye de enye bibia akuntan na emom no o sha short ye be fata pa ma yo makeup kakra bi na me se ampa oti adwuma na se ena shize so ama me reggae e de ahye na wa ye me makeup se da form kama ya ye on point pa enti se wo per reggae ana ahye retime bia bi so ye engagement wedding baby a wo ko bia reggae bia wo pe bia no place order she's ebeyo de ama na bom wo Kumasi stadium Kumasi sports stadium wa Unity Oil na edi ehwen mo frɛ no I was 0249 155 776 0249 wo frɛ no a nia wo pe bia no obeyo na wo de ama Ken Arthur International School me se wo pedache pa de ama school BC nsore no ontwa efri crash kindergarten primary junior high school 1 to 3 opo ba bi e de 3 months akoda no akwakoja na watumi akwaye adwuma security ya pampe ba so ho e de nkura ne koba na nkura no so achechefo ni nimade professional teachers enunti wo ba no obehuna de pa Kumasi Square on Pentecost International Worship Center and Hwenemo
frɛken ata na kɔtwerɛ wo ba ne din ɛwɔ 0541 492 330 0541 492 330 Dr. Mafo Fertility Herbal Center. Dr. Mafo de mama de bia meka obabi ohonom a wo se wawo ne ba na nya mfie miensa ekonan so akra ne nante bra Dr. Mafo no ma na duro na nsa pe ubon sa akra na ate agina wo koi mama omo nso omo pa won so omo kwa on so Dr. Mafo be mo meduro obemma wo bi owa atonso stress so ate bi sa ba so oben presby school no Fred Dr. Mafo awo oba no peso nante a 0244 41 10 99 0244 41 10 99 mame enkancho na wie is a freighter's bamboo toilet roll yedin pampro na ye hash chemical bia animo eye moton chasa wodi ye ho yi a ebuanti office wo fie wo mani kosko a fabima omoko eye freighter's bamboo toilet roll eye brown wo yi su toilet roll we yi a dia aka ni nyina no wo betwe ato agu ba bi kura enkran na wo pe bi etu akoton for 030 222 48 43 and Akoma say 0550 090 mami say ayi edwe na busu apani na natakra twafo hene wajama se Ora Yao Oti Buatin, retired deputy chief accountant, Kumasi Metro Education Odini Juma, Oba Penny Amoferiwa, Yamase and Wobutio, president and officers of Northern Ghana Union SDHH, chaplain P.O. Mensah, retired president Ghana Union Conference, Pastor Dr. Anobuafo, Valley View University, Kumasi, Ehon Odini Juma, the executive and members of the Pharmaceutical Society of Ghana, Ghana Employers Association, Aguna SDA Senior High School, All Student Association, VC and council members, Kumasi Technical University, Okurani baya kakapaka ni mpompomu na enyina buejenya kwatunu akwantefi eye Mrs. Mary Amponsan Kodria, Deputy Director of Nursing Services, were retired, Juso and now Odine Juma, and Mama, Wano and Suo Adanepua, or she answered that, Dr. Gloria Amponsan Kodria, Dr. Kwabena Amponsan Kodria, Dente Taifa Polyclinic, Accra, and Odine Juma, Dr. Angela Amponsan Kodria, MD ASP Pharmaceutical Limited, Juso, Dr. Obina J. Mensah, Heart SDA Hospital, Kumasi. Abusiani abusianka ye, Edwa yani arewasu ya mafwe yese, chenche biadi wanu mwawo, enyina buejenya betu wanu makwenti ifima kakapaka wanu mpompom, wanu mapapa wanu mnyabema, wanu madie nyina da, wanu sun eshone nima wani siyoba. Elder Dr. Abuesu Amponsan Kodria, enu waduma kuma wedi na paki ya befani kronu enkani ya papa wati as fasa asisono na waye CEO Edma Aspi Pharmaceutical Limited ejeso sadia abusuasi asese papa yenenie wadi mfie aduasia 9 ansan wo frantoma ne tentemo nyame ya atomo a ya wada March bosumi ni de tosumienu ya wada idi animu ya no de mu no betompem ewa adweso se we kura bia ne Pofina Hotel Junction we di hwanimu ahemrache no na de kwesi na pa no kron atiefo pu be hwere ne achi de atwato wi abusua se ade nyina mu no wade aseda be ma hwedi aponya nkropon kwame enu nti no wonom ebe ma mu no so adweso Pofina Hotel wa 9 a.m. de kwesi 11:30 a.m. na wonom de aye wufu so de ama no wi a wa ma mu no so de de na ko jama se SDA emusieye na wonom de ne dabro no obi anche ho akoma no ebusuase ye wada no obesa betra sedweso bia ne Pofina Hotel Junction we de hwanimu awia donko kwesi anyimre no nsia no wode ayeye na wonom anom sikasa ebusuase March bosumi ne de tosomiensa eye dafiada Pofina Hotel wa babia we tena ye wada no wa ne fiada no so obesa atena se no watoa ayiyo no eso na wonom agedakena nyame ya domo a memene da March bosumi ne de toso 9 memene de di anim ya no SDA Church e wakrapa joso eho eno bakwa akoye na ase asore abusua to won sade afratie fo ya mu mpitiripe ne mpatrapa se mo mejam won mo ya wada ne fiada ena afa ne memene da so na won fa enkra elder Dr.
abuasu amponsa kodua echi na wonom enkura Eja wadaruma ejoku bai na tu so ma wa ensu na ni ye kroje na eba butubutu sa no bo me nana obisafo enhira kwan krom ha de adwumaku a wakwadre ensu otuomu ene waterfalls drilling enterprise ensupa mankwa na obenya ensupa nom ama wonwoto na wanyina chede a na ye waterfalls drilling enterprise ana betu nsuo no ama waterfalls drilling enterprise awo fidie mapa wode ditati ba bia ensuo wo na etu nsuo ekọ asase na se donko na ani ye kroje so krom ha waterfalls drilling enterprise nko ani adwumaku a ye tu nsuo esasiesie ema eja wadaruma na omachiri kwan ewe hefa mo obisafo enhira kwan so wo waterfalls drilling enterprise chira kwan ye wo ba wo inside ye pe na ye bi heba waterfalls drilling enterprise our home so 02462657 na me wo wonji afedie me kun ma hobium afedie atiti no so buy so pamicho odie awale obebua mi akasa me hu ni pa bo oye no obi ye adwuma na wa mama skani na mase de mi bua no na se minyem dada ni enko wale na ye hwa ento abrado no so na me see you na me san be boa me ho ano de se mi fa boa na me ye nti loke mi kan sem minute no mi bisa ni se mi pese ye nko ni maame ho mi hu ni busu ni bia o ni maame ni papa wo enchi o mo fa mo no mama mi fo ba o from mi ni mo kasa mi ni se obi no from na mi ni mo ndi mi ni na ni maame to mi fo ye hodi a ye trans ye nye no kasa kire ni bra be kasa o fa ni bra no mama me oti kolego no ni bra ni refi on fa ni bra no mama ni bra kasa ye go di list ni crap o si ni bra kan e kire ma wo fufu ye bibia hwe ni bra ba mi kun be ba e onu kwa no ba ye o si ni bra no bi ya serious no di ni ko hospital enu akosi na mi ni kwa enu ko di list no ewa ni busuafo ewa mimi busuafo enti ni egusu ye boabo ayan ye be share date ni boabo ni ma no ye gusu mi to no de mo si mi nya ye wi a obeye adwuma no wodi misika enka bi hiem na me see you ni egusu ene tam no so ye ene koya ade no ye koya ade ni ye ba ye Maa Akos ye ba Sunday ye be du pokwase Sunday ni kukra chem se na bra bi edinika e wo kologo no nti bra ye adwuma wo bank ni refi ni din ena odimi koye bra no so mbeji ni nji free ni pem na mka jen se unim se ye loa ena bia mi ko jima wentwia ni mefa mi ko nya menyim ena ja medina chi ye ko twa passport picture ye ko ye mi kra ye nji na mi se yin bisa me numu ase mi de mi se lo de ko jia ye bisa onuma asasa na ye di bo enu se masan sika no kra o si 40 million 25 ena ye chemu ye mami 15 ena onu so ye mani 10 ti ye be du ye nam ka chese sa dia ye ba ya ka kitinkiti bi a wadi no fabra ni fa kotua na ni obi a bedan ya ka na ye ni kwase wan fa ni de na mame ni de no na me di kotua ka no afa bi me wo ho one day mi phone bebe loan sa loan be tua be fra one asa no kira ba kotua mi phone bebe rujana from pom si yes loan okun bejini ku beji ye no mo betua na kira mi si lo ben data na mi ko ye mpaboa e wo kitchen echi na mi ko mi am kasa mi ko mi si block si nyam na si wadan for odu ka na si koji scanning free ni pay one o ya fro nim si ya frɛ mi o si yo ja o ka che o se na down for the wine na down for ni dinika ye frɛ no bi la ukunu meka na si on beji sika no na yenti free ni pay mo ni no ye bimbila ni ye juma wo bank ho okay nti onu kwesi poku no on beji o si bimbila ni dinika nti on beji sika ni yenti free bimbila pay mo wo bank ho no nti ye frɛ ni sa na mi frɛ si o mati nti me frɛ mo na se bimbila ne de edi wuwu kunuka ene yese ombra na eya yate se sika na fri bimbila ne penim ya kecho edi atua wu kunuka no da bimbila na ye loan onu no da no se in case galan group nti wo beji lo wo be na bimbila so asa na wo timi akọ na se na be ma na ekoji ukunu koji loan ni nim se lo sa na ka kire mi o si bimbila ni dinika ena o si on beji scan
your family guy. Nana, a might be doing no more. Because in your bay, you might be a young fantasio. Maybe I can be a boy, a back a skia, if you might be. Then open who open a bush of Nano, or do not for the now for people who are in front of more book to the or the so what to buy. What you had in a cheese for you, so big in the car. What happened to your money? Why did you not make the next like about finding this muscle? When you are going to watch your canna, you're not with them. I know, but you're not so happy. You don't have my camera. No one, let me get them. I see him. I'm not here. Like that, I don't know how much. I am no more found to cook right. I think you have a castle. Let us say, we didn't baby a free. Hello, my uncle. 19 young qua 1937. You can see Antoine and we do. My uncle here. Take your banner or some Daman or some Buria woman who cry after. And to be a person, they can say. Oban when you would say. Daman was so bad. You said you can't hear. And your bedroom there. And come to be a rada. And I'm also the German. May I say, I 3p garlic mixture, one garlic, and your dear Mamma Sanka Dreeby. 3p garlic mixture, dear, and yet one no more. Just say a Yenny Pedriani Yanka Safre 0248 928 0248 Nana ye be fra was if a home was in Biabadino. Will be a Jewuscan op a sobiti and a ye be walk. Must say, I'm gonna samai, Usubesi ye be junction fre 0243 134535 0243 134535. Are you enough for Masigainica syrup? No, ya kama or Banamo is yes in a Koshiakum, my wire say, and until we be a Famasinicam Casho BMO and Yena open doso poa 0597 2160 370597216037 Richmond Ball Center. Equafon Kun in a Semna Nabano. For Semna no Edgar, one many sansa, and another fibroid, Bema, Wayam Nina Ebeko, Sanso, and Nkuno, what the Sawa Apostle Apostle Babia, a whole aya with Yanua, Ubenya be friends 0249 186845 0249 186845. We didn't baby a free. Hello, Marco. Good afternoon. Good afternoon. Okay, Charles. Marco, what am I to my medical say and educate in a mental matter? Now, or or 6 months nature and assistance. Almost the 8 months nature and I could do 6 years. Marco, young coupon say you cannot quit. Ma'am, yes, ma'am, you be na you cannot quit. 84 months. Now, well, and that's also job there. You should have not get what Marco is about the cow every penalty. Oh, no matter what, some of the money you did idea. We are not a house. The money not a part of what don't you know about? What should be BSC fine? What's that? You can't even make any way that down for them. If you get to the end of 4 months, I can also make a the interest. And the allow to take a little mamma and that's what can change your banana. Oh, I thought I'm okay, Mama. You're a chill. Just a bit more than which we do about the much sense or about one. But the woman, all the mom, not very mature. Oh, what's up with you? Apostle, you are there. It's not the way, sir. In fact, Mama, let's have the better about the family or at the over to see. What's up with you, Matthew? Your brother may do any matter when you are saying, what's someone about this camel? Since you are going to go into the Mitica. So, what problem say, I am forward the other number. Oh, Matthew, you come with the Guinea City to take your man with the interest. Take some of the top out of the the interest never to one bit here. Yakani na ya budget at the account bano and aha any digiment in a ABC meeting at the Maa Akos. Nyami had more chance to have for friend Yame Ashishe. Sabrasi, Ebush Japanese Amia champion, Shores Pepe, and a sports team. No, I ready. I ready. Ya, one more day, Akoma Sports, the powerful sports. Thomas, you are feeding free Akosua and the internet. Wow, I like it. Smooth. Hey, dear Bruno. Darling, what about? Bema Bena Nenesha washroom hono. Yeah, oh yeah. Wow, it's smooth. I'm disappointed in you. Make it to what? Toilet.